Marona soifua whaatalwhatu I se whaupoponga fo I o talafobu le Radio Samoa. Wa pārota le basa nei le au whaitu la whono le United Kingdom e whaasale kulupu o whaingoa le Palestine Action le olo lato fuafua e whaalabilabe le fuafuanga whanga solo o sapala ia o penga I le whainga marua Israelu. Ta wa mai le CNN I lana ripoti le so o sui o le Parliament le United Kingdom e sidia maritolu se lau walu sifulu na palota e ioina le whaai unga o whaia nei whaasanga I lea kulupu e maise ina waulu fale wha malosi nisi o sui o lea kulupu I le nofuanga au pito te lea Pertaniele Air Base I le o ngā totonu e nelangi ma wha lea ngā ini wa alele militeri se rua. O fola le kulupu lea wa amata nei ngā ioinga I lo lātou aveina o le whainga malo malana whaai unga le le whamsinonga ai a whai ai alo ia le whaamamaluina o le sālea o le winga o le urua I taimi lea I le tala whaasoropito le UK o whai ai se ngā ioinga patino whaapea e whaasanga I se kulupu te tee wa a fia I ni tūra whono e whaatatau I whainga whaatupu whaalawe mai ono o le se furu whaatau sanga e wharepuipu iei se tangata e whaamaunia le solia o le asa. I Iran wa sainia nei le presidente o le atunu o Masoud Pezeshkian le tūla whono ua whaamuta I loa le ngā lurue whaatasi o le atunu ma le International Atomic Energy Agency le IAEA. O se ngā ioinga e fōringa o le ālema nino mai ei loa nisi o tau mawhainga Tehran e toe tau a matala na polkalame whaaniu kiria. Ua whaatino le ioina o le tūla whono le na ua mai a pāsia le vai aso taruai le na tua ia e Iran le ofisa leo le IAEA I le ngālu rue whaatasi ma Israelu masauni ai se ala fua mo le whaatino ane o ni ospa inga I no fuanga whaaniu kiria ma o se tua inga o lo te ena le ofisa. I le mai loa lapo le atonu whaatino ino le whaamaluina o le tūla whono fau au whailoa le CNN o se awala lea e ono toe a matai loa ma le fausia ina le pol kalame niu kiria e au noma se toe a sia e le IAEA. Whailoa se amani o le ngā yoinga ua whaia le presidente o Iran e whailava si o ngaonga o na whaailo I ono ua vai atu iai e te tau lava o na ngā lurue whaatasi pea ma le IAEA. Ua lapatai mai ki o le tūlanga wa iele sa palai o penga mai Amerika mo Ukraine o le aatiri whaamaro si ai Rusia e wha umi le taua Ukraine le wa sa valia nei le whātau sanga. Ua whailo mai e le wharepa e pa e le so o le tūlanga wa iei nei ia le whaititi o le sapalai o penga mo Ukraine ma ua whaia le whaiunga le mai o se iroironga na whaia I langolango wha militeria Amerika o lo tu wina I isi atunu. Sau noa le taitai o Ukraine o Volodymyr Zelensky o lo whaia whiutana inga le wao tunu e rua le mata upe whatau ia upenga mai le iau ili ane fo I Amerika po o atonu uta o a upenga ia o tau fia mo le teminei. Whaitau piliona le sosoani a Amerika I a Ukraine I tūlanga tau le militeri tanu mai lava le amatanga le taua lea I a Februari 2022. O le whamatanga la tamai mai Rusia o whaidoai o lātou whaoa nei territory le tu I sau te sasae o Ukraine e ui lo te te epe I eire militeri a Ukraine whai mai e le moni. I Aotearoa whai mai tangata Pasifika o lo o iai I Aotearoa o lo whinau mo se manuia o lātou tangata o nisi o suinga ua whaangana mo le tūla whono e au fia ia sia singa mai le immigration ma oso whainga I waweao po dawn raids e le o lava. O le mata upu le fau le whaafafonga le atunu e mai se o lo lipotia o tangata Pasifika lava e anga iei o swainga mai lava I le vai tausanga o la whipselau fitu se fulu ma la whipselau walu se fulu. O mai o na whaatu e sei le whainga malo New Zealand mō te mia o dawn raid sa whaia mai o mai ini nai tausanga o tuna I atu sa whaatu nui nai le whaia o se iloilonga nia la waafuai ma le piri wa iruma nei o le paramene e tui nai le unga o suenga sa whaia I le iloilonga I tonu o le atu la whono. A whai e pasia ia swinga le no winga o le a iei nisi siaki wha o popo e mana o mio na whaia mua ai le I whaatino ina se o so whainga ma te tau ona saini mua ai se whaamasino mai le whaamasinonga whaitu malo. Pei tai whai mai le au Pasifika o lo whinau le mata upula nei e le o lava fuafuanga e peo na whatatia mai swinga tau whaofi mai le o ave sea fo I le whaatino ina o dawn raids a se tasi le o mata upo lo whinau ina pea e sui mai le Pasifika e pei o le sa ave mo moma whaipula le national tausanga o te ao o nae awha anae mo lewa fo ona whinau mo whai ngā malanga mai le Pasifika I New Zealand e au noa ma le mana o mio ni visa.
e o le ono se fulu isi atunu o le ralangi ma whai ona maranga mai i New Zealand au noa mana meo ni visa pe i tai e le aima se atu moto le Pasifika o au fiai i le alisi. Talmunimuni mai fiti, sa au noa manino le pāle mi o fiti o Siti Veni Rambuka e le tari eina e fiti le whai o ni no fuanga wha militeri a saina i le Pasifika. Pai mai le Radio New Zealand wa wha manino e Rambuka e iairona talitonunga o lo sira saina i se tūranga wha pe le Pasifika. A le fontanga le National Press Club i Canberra o lo tuluturi roa i lava sa finangalo Rambuka le mata upulea ma ina ua fesiringia i lea tūranga i ni no fuanga wha militeri o saina i le Pasifika o te tali ane lea ale taitai o fiti. Pai lo fo i tustusinga le teo wha wa malo wa mai asa inia nisi marienga le malo Australia ma isi atunu o le Pasifika e peo Tuvalu o Nauru, Papua New Guinea, ia lo ilo fo i nisi marienga ma atunu e pei o Tonga ma Vanuatu. Tala ia le Radio Samoa mo le nei aso, soifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All together Auckland, Tāmaki Turiki. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. O se talawhiawhia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga whaamulinoto mai le kampadia le City Car tua tusi tasi lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band, e ho foi tatu tawa le laiti. Taria foi la tau whaale tonu tongi e talafo, mo le tatu cashback. A matatu lima se lausi aga iatu le lima awhi tala. Pe so te mai ulungia, Peter Prenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe amana mia se tawa le fōmolo ainga i le tau malulu. citycar.nz. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Samoa le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Lo ua faila u Samoa matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Lo ua faila u Samoa
Samoa Atalasi. O te whiwhia e toe whaatalofa mo whaalofa I a te oe le nei fo I aua uli o le aso tofi o le whaatawhiti o te ute ma Faiva lo Filima ia me se fo I o lavasinga o whaasonga o le ao sa whianga iai ma le atunuu ina ua ngā e le la I le tai ao ia o nā la usu fo I lea o le atunuu I lana ma mea ua te tofi iai whaatalofa ma le nganga whaalwalo ma le nganga whiwhia e vi ia ai le lofa mo le anga le lei o le atua. Ia malana pule tō I le soifua. A wā, ia le whaafonga ma le sila mai moa, le tāpua inga le atunuu I tawha e fi o le lalulangi. Ia me se fo le nei atunuu o New Zealand. Aotearoa ua avea ma ainga lona lua o Samoa. Ma lo le langi mama, ma lo fo I le tau atai, ma lo le pale, ma lo fo I o tō Faiva. Sa ngā pātia ai I le nei aso. Whatawhiti o ngā ruenga, ia e maise fōi. O malo longa o lo whea ngai ma le whanau ma o onga le nei moi taimi. Ai o te whai atu I a te oe. Na a mata mai lava na pō e o mai I le aso, sau I le tai au. E o mai le taimi le nei. E le I malo lo ma mapu ti munga. Ia, ma ua whapenau na lolo vai ai le tele o wala. O le ala le da. Ia a watu e pele tu ua lalo mai lo ainga le si fonga o Samoa. Ia ma fautu o ina oe whai maari e lo sa e lunga le awala. Ia le tala vole le pātele na whai. Tu ule mea na o le mimi ka e lunga le awala. O le mimi ka e lunga le awala le temi e wha le tonu ai ia le talo le tau. Drive to the conditions. Leave a safe space between a distance between you and the other car in the front. A ko mata malama le ia I le nā tala ina ia pui ai le saunga le mu e le ngata o oe. Ia mai istangata. Ia e whapena fo istangata ia pui ama ia te oe. Mau fo I winga le anga. Ia. Tātou te tali e ma whiwhia ma whawhitaia le lofa ma le anga le lei o le tua. Ta oto atu upu le tātou vānu nofo, pa ia ma mamalu sautua whawhawha o le atunuu. Ia lea ia se le tautai ata mai, ia po se tautai poto nā te toe sāngole ngole iai. Wa umana tofi le atunuu e le o se atunuu. Taliola, umana tofi to wha. Ia, e pei o upu le la aua tamaitai o nā whanua. Ai, e le mawhai lava. Ia ona tuu ai, ia le whaatulou I le tātou vānu nofo. Le tā whatolu o le vātangata o Samoa. O pa ia ma mamalu whaa le malo. Pa ia fo I ma mamalu whaa le atunuu. Ia a ia ma walunga se vi inga. E momoli e ana au auna tutofi o le a inga sa le vi. I whata whaitaulanga e fia. O lo o ngā lulue ai, ia matau wasu le ipuwai o le ola, a wale soifua whale nganga, e au au nā le atu. Ai mese lava au au na o Samoa. Whatalo whatuai la, ia ma le nganga whiwhia, ma le nganga whaftai, tātou whiloa I lumo le nuu, e le o tua o le nuu e ta tanu o I tangata. Tātou whiloa I fo I pu e o manu, ia ai le o pu e o mala. I ia le anga le lei o le tua, ia, ai le ngata I lea. A talofa ma le whaaloalo I a te utou. O tamam tina matua e awhia tu lava fo I ele mawhai o nā lulua. Ia, e whaafta I atu la utou tāpua. Inga, o utou se ea I le batila, ia ma pō le whala. Ia, ai alo Faiva alo ma tama whanau a Samoa I so se tafa o le lalulangi. I so se anga waa, I so se tiute, ma so se tomai. O me alofa le atua ua ia foai. Mo le tangata ola, mo le tangata soifua. Mo se tātou Samoa, o tātou tofi ia. Ioi, o tātou tofi ia. Tātou te wha me melo iai. Ele ngata yo la tātou lau whanua, lau ele o tātou mea sina, o tātou ngafa, o tātou langi soifua. Ioi, mea tā ua le nā. O tātou te puti iai. Ia ma wha ma popo mai. Lai te mamtina matua.
So o se ainga, so o se mota, ma so o se lawa, o lo tau sia ai se ta mga matua, po o se tina matua. O le ainga whaamniaina, le ainga na. Ai sea. A wafo i o le ta oto ai I le so sia, o le to mai whaana mua, o le anga nuu, o le tātou ngangana, o le tū ma le anga I whanua le atunu, o tātou mersina, o tātou ngafa, o tātou langi soifua. Mea umana. Ia matala tu o le atunu una mafua, I lea mea ma lea mea, a o lea tātou te whaatamala iai. Lale wingo le mea nā le whaatamala. Ko ke ai sengi, ko ke le fio, lata, le to ina ma le ole matua, a o se I lomi ange fo I vai, ma ko I le pākua, ma selu, le lauru o le tina. Le lau wau le nā, e ao I lau ke muina. Wafo I o le ta oto le lo matua. Wo relax fo lele ma ua pe ua wha matu atu, ni ona ti ngāma, a o lea la, o le a e nofo loma fasiri ai. A grandma, fiengi au boyfriend nga whai la aso mo la. Wow, na whai fo I la uto ina I la grandfather, na maliu se la ubo le ono tau sanga o lon soifu. Ma eu le ola, ma le soifu o le toina. Toina nana whai le mea leo le vai lola. Le mea nana le na umi le soifu o le toina. Wa pei o le fo ma I fole le sa onga se medical school. Ai, o whātula e whingi au kengi nga whai aso. Whai mai, iri, kiri. Ngā o le a whawhingi a o le sao. Sao le ngua. E ha ma le a whingi o le whaiwhi au. Whakoi ngai haru fwoi le a whingi o le whaiwhi au. Mai o. Mori whanga mawhoi ma le a whingi o le whaiwhi au. Ia ma le a whingi o fwoi o le si. Kula whale I longa nā whai upo o le mātunu. Ia ma le tamaita I sāwa. Ia le a fwoi le a waluma o tina. Whaku kasi, lua, kolu, whalima. Mai ere I umama. Ore si tamaita I sāwa. Ia le au kilikiti ale nu. Okay. Le mahali e nā o tala. Pa e tango e fo lele e fasilingia I lātou. I mea sa tutupu I le taimi I whātua a soifua mai ai. Ia ma soifua o ni tama talavou, ni teine talavou I te tono le. O le nu umale a inga. Ia nena. Ia. E tā ua tele lalo fasili ai lau tama ma lau tina matua. E maua ai ia. Ia fasili lola ia. La le mea la iona tātou. Whai au le whala vilave kako wo. I o le laitu. Whai le whala vilave tātou wo. Ia whai tātou whala vilave vai atua o mai. Ia whamatala loa le to ina le ngafa. A whamatala fo I le tau le ngafa. Whamatala fa mai o lona a inga na whawhau. Lona a inga na whawhau. O le osi o singa o a inga. Ma le vānu nofo I tu tolu o le nua. Ia ma le I tu malo. Ai le tau I le ngafa le tau le toto, le tino, a ano, ma pau maipi. Ese le ma eu o ia mea. Ia ao o le taimi o le matitiva. Fai se whala lawe o le laitu, o le ise tonga, o le ise tupe. Aia, o tofi mai manai mai le to whapea to lima o I mātou laiti. O I o. E oia, e o e whakeke, aku whaka ere ise me. A whe mai, o I o. O e whai whala me lawe. O e whesosoani, e whai whi au. A otu o rua ile, o e le malea. A otu watu o tai ni sua mani whala me lawe. Tau whafo o tau. Io e. Tau whafo o tau e fola. Ia whalo alonga o le aso. Matangata tā ua o loo, whai iai nā mea. Ese le matau tia. A lefo nei mai toi mawhau whau matilu tilo. E tustu singa sa wa le si meta ua le na sa whamni I nai mātou. O le tustu singa I lalo o tala to ina male o le matua. Ma so tanga I o mātou ngafa. Io, o le tā ua I o nā mea. Mea sina mea nā. Mai o le tomai ma le sosia le nā. Lea o nofo fale I tutonu o le vaenga leo nai o tātou to māmati nā mātua. Lea la e te nofo e te tala la tau awei. Ia ma wha soa tuai I ate. Oi,
Ia, whamalo le talo te mam tina mātutua, whamamboe lo manuia oe. Ta au I whaale leilo tino ina ia mawhanawhana. O le malulu e whaisi umi o le taimi o le winter. Ia, ai, e sau fo le malulu ia ma mai ona whawhita auli. Ia ma ona whamai. Ia, ai, ta ua tele. Mo o tau I o lo whaia le ngā ruenga ta ua le nā, le ngā ruenga lofa ma le whasoasani. O tiu te whaaloto I whale. E wa ai eina I o tātou mātua ma le au ki ngifu. Ma le ko kele o pepe I ka whiwhipe anga kongi kele o ko pepe ngai. Ja, e matul whabalo ma le whawhitai. Your work, your service will never go unnoticed. It's because it's very crucial and important within the domestic duties and your responsibilities to our great grandparents and also the children around the home and the home environment. Ona whatalofa la ia nei fo iaso ia I lātou o lo o asia I tātou le vaitemi o le tau malulu malanga mai fo I asia simai I ainga nisi e tō tele lele wa tau nu mai o lātou tus fo lau New Zealand e a whapea nā fo I o lātou sitiseni e ia le atua le tātou whinaunga ma le taua sa tātou taunei ma le malo ma le pale mene New Zealand le o toi wha fo I mai ai Ia o tātou sitiseni, mo nai o tātou tamama tina mātua mai lātou, o e na soifua mai, I le tausanga a whiwsalau luas fu marwha, se ia o le tausanga a whiwsalau fast fu mariwa. Ia, a ki e mai marmaki ngā, I le voi vai aso, ua fia mami mita, ai whai mai, talo o whai, ua vealu le fōlaunga, siana to ina le mātou te mā. Ai se manu I le mātou ngō fie o le malanga whaatasi mai. Ina ia mafuta ma le to ina ma ia e tele mea tā ua ina tupu lata bai nei ia ina waa oro walu lo le whainga malanga le to ina. O le to whao mātou whanau. Whanau a mātou whanau o somatua whaafine. To whalo ia. Whaau whaatasi, admit whaatasi I le pā, I le teibiatasi. Nā o le mātou tinana, na o mai. Ia mo mātou ia sa le universite mwhau. Na toi whai mao mātou, o mātou ofu whau, sa teu le telo tausanga. Ma mātou sāwa vali whaatasi ai, ma le mātou tina. Ma toso lana wheelchair. E whaali ai le whaaloalo and paying tribute to our children. Mea tā ua le nā. O le au sia, o moe mitinga nā la iona o mai I New Zealand. Ma o I atu nuu mamau. Ina ia manu ia o ngala whanau. Rā teile tua I lo wanga. Lei, ia, ona se e lola ia leo le tātou whaatalo whanga. Ia, I lātou ubolo I lunga le tātou apia fōlinga. Le tātou Facebook page, ia whapena fo I le tu lau le Radio Samoa, sfulu lima I watolu amo. Ia whapena fo I ba I lātou o lo o eva mai lunga, o isi upenga ta whailangi ma isi fola. Pe le Instagram, the Twitter is now X, space X, o le leo ki vai ku le TikTok, ma isi mau meo ma whapena. Ia e maise, Ia le tātou YouTube channel. So please, my dear friends and brothers and sisters and fans of Radio Samoa and le atua savea, press the like button, share our program, leave me a comment. I love reading your comments. E te ilua I fui. O tala e mapuna mai I le fofonga le tangata. E te ilua ai I nā, le tuainga whale whaupepe na whau mai le tangata. Le whale whau tangata, ma le whale a onga e sa woi lea tuai ngā tangata. E maari, e te iloa le le upu matala ma me e whaasoa I ai. Nei loa e whola e le nā. What kind of baby factory did produce this kind of pepe? Kari e me leo kama I ka ire leo
e rolini ma fuatino ma alo whaftai ha tau le lango mai fo le tātou por kalame wha malo si au e wha tupu manatu e moa i la ngona fau i le aso ma le aso ia ma wha au i pēa le tiuta me le matafa i o le a tau sa vea e wha au ona su e male ma ele ngā i mata upu ese e tā ua i le wha fonga le tunu e whaia i ai le wha soa ia ma whaia i ai ia filifilinga filifilinga le lei ele ngata mo oe o lo ainga o utua oi ia ma wha penao na la patai e le tusi le nae e tusi singa pa ia auta wa umana la patai o tau o lo tau tiute mal matafu ia i o tau la patai i o uso atangata mo tau tua oi because you have been learned and been taught and been warned. It is our responsibility to warn and alert others. Na, patalofa i le tamaita i o langona whalaniko, a lor se fu manuia, share matufa le tātou por kalame, poto se lex, whapea fo i lātou umo leo mua mai lunga. Lassie Wilson, o po e ingali i leo tele fatalo fatu to fine te oi Brisbane, Australia ia fa pe fo le sung le e kopo ia yopu ia masiu to ainga fa pe fo ia le to fine ia so alofa pale male uso ia Paulo leu talo lava balol so fo bia fa bolo to malulosi i le air o Australia so fatasi and Maureen to fele vai ele tai misi le ngari in nei my Salt Lake City, Utah, West Valley, Utah. For my was full tasi minute o le o te aile tu la se fulu le po ia I mato I nei ia ma lo le on sali on sa I lava pale fatal tali mai lava ma tuli loa le tato por krambe le ia tau sa vea le lua ia li pesta tama le langi se Yuli mulitalo le nei Al Harrington tu manu vau lavea. Tātu mafuta fo I mautou le whao poponga o le pole kalame o le ngā ngaifo o Faiva o le atunu. Whao wina tani elu tālo whalava balole so I fuabanuia o Apelena Masua whatalo whatu o Yosefatu Lawano ino sia whatu miti ia whapea fo I tusi mefi tālo whalava. Panapa lafuai vamea matamatatu mai aukilani from Wellington alo so I fuamuia fai mali ma fai tete lungo le tatu au le tele o le te whalongolongo atu I talo le tau e ato le lei ale vai aso le nei wha solo atu fo I le fai ungo le vai aso le weekend le awa pena ona matua malolo si aiti munga mato ulu le timu o sali Eremia talo falava malole soifua mria ai se tamo le fale manono lo mori ona lo fanga I le ainga le tai ele ngata I lea o whaamati o yo Isamaeli Salevi okay o le fele whalongolongo mai ai I fiti nia esa leo so ya esau J Moores aloli le so for we are watching you Sevilla le atawa from Sydney Australia ya le sau we pe teni ola epa va pe fo I vaisa lao so on lole mal to tele o to for the time to sau ele toe la watu yo to swafa la tatu wo tale peselea fa manuia tu ai ia te oi ila wa tatu feilo I fo ile fia manuia ila so tofi ile fa tafiti o le tele o ngā luenga sanga pati ai ile nei fo I vayaso Usile faa fofonga ai se io utala o ina leo langa o le tama Samoa iso se aina
Tele o laua mau ona o lele a mana ia ina Ziona si ule o taule langona ufitia I whaao sosonga Fofola ne lo fala Tala tala o ma fau faunga E mala mala mai Ala uma mole savalinga O ala mani fai na tape Taya po I o ele matangi Maua alo fa atua tua Alu e male fa amaoni Tama Samoa Mai a tato Mo fa atasilo ta pau pau O le folo mai le fai ato atasi Awa o le atua lava le tau tai Alo la ia yo Faiva to fili ma le tau tua ina O ainga mai kale si awa ne I whaangaloina So le no fo I lunga Sauni mai tau le taua Taua whaale ma fau fau Le tino ma le whaale anganga O oe o se usomoni Mana tua oe I taimi uma E ui ina wa I vasa e whailoa I italo sana Ia e mana tua Lau tu savali ma le tau tala E whaali ai o inga tau sa afia mata atata Sulu lo titi pale lo ulu ma e sa asa O oe ole Samoa E te tiu ai le Pasifika Awe Tama Samoa Mai a tato Amo whaata silo ta pau pau O le folo ngai le whai ato atasi Awa o le atua lava le tau tai Alo la ia yo Faiva to fili ma le tau tua ina O ainga mae kale si aua ne I whaangalo Usai ala Tama Samoa O mai e tato O whaata silo ta pau pau O le fola ula E to atasi O le atua le tau tai Alo la ia yo Faiva to fili ma le tau tua ina O ainga mae kale si aua ne I whaangaloina Tangi ai ma le whaanoa noa Talu ai tala wha Samoa Tau ai fua o lo ingoa Wha apipi ia ui le tamaloa Pe ana o se mea wa mau tinoa Po o se moli mau ato atoa Ai lava se tutu e fia fai sina tala tala noa Ai lava se tutu e fia fai sina tala tala noa E moni e atala atangata Uai o lunga umaleleanga Ma I mau o le nei o langa Pe ana le ai o le tautala Ai ai se le anga sala Ina tongi ane ia saumaa Se I
se ole utu poto lo mata se I mua eu e se ole utu poto lo mata Tawala, talu oele teine tau sala Ua ulangia o etangata O siali ifia ai Ai ui ini mau o pumatala O te mana tuale a matanga Sa fola sia oni o manatu ile mala Sia oni o manatu ile malama Awe itai ua whaatawala Talu oele teine tau sala Ua ulangia u e tangata O siali ifia ai anga Ai ui ini mau pumatala O te mana tuale a matanga Sa fola sia oni o manatu ile malama Sa fola sia oni o manatu ile malama Sa fola sia oni o manatu E ole na ala tifonga matango fia olo uso Ia Miriama Samuel awa ka fa ko lo sister mai ta vele o so sister o lo brother Well foi pese le niva ile tele o to sanga o to nai o lo wa fa mautu nei ia le tomata o Miriama Samuel ile stete o Alaska ia fa talo fatu brother pa fa yo lo e fa fonga mai a mese o tatu a inga to tele o lo ua anga ia tu mano fo ile il stete le Alaska per tu fo le stete le Alaska e ese mai ai stete malava o le malo tele o Amerika il tele o tausanga o tuanai mana tua a alu I Alaska e tasi ala ula e taulo il isi tu il North Pole I Alusia o le vaenga fo ila leo Alaska o se vaenga o Lucia sa iai yo o la ele o Lucia ai na fa popoto lava e Amerika le na vai tau ma fa tau se baile ele lea mai a Lucia ile da o le fitu miliona tala $7 million anga ia tulo iai ma tangata sainisi su e fa pitoa Amerika ma nato saidia lo lava ia ma su e ia aisa fa pena foi o vai tafe le o lo iai le vai le ma le vai tafe ta o le Yukon River ia fatasi ai malalo lele ele o lo o iai le tele o minerale yes minerals ia fa pe foi ona maua I loa male swau tasi la le stete o Amerika le matua tele le swau male pensini o lo sawai le o lo mana o ia Donald Trump ia avea Alaska ia ma seisi vaenga fo leo Amerika ai ta wo tele ola wo ia yo ala wo ia ia le tulanga le na o Alaska o se vaenga o Amerika a ola e na tu fatasi ia le tamau a inga I le tausanga ma tupe maua e tu fa malava I tangata ina ia fa ola I le atina elea e o e ngā lulue I le whaatino ina o ngā luenga ia. E le ngata o whainga Faiva. E toi fo I mai le tupe ono o atina e te tele ia. O le swau o whainga Faiva. Whatasi ei ma o lafu manu fo I lele mawhiawhio nā tō fulfulu e o ngā. Ia mo ofu ma meo whapena o palani keke. Mo le tau malulu wa o le atunu la tau o le atunu e matua malulu. E le iso na sama a o la ina. Sama Alaska, pe o le teimbi o le tau mawhanawhana Alaska. O na ola ia le I tua I ngā mea na, e te le lopo ua o po ua po o le tai au nei, po ua auli. E oso le matau le la, ia
ua tau le sefululua i le ao. Toi tau le sefululua le po a lea lava e marama ato le mea. E se fale mana i o fo i o lea fo i stete la tau ia. Ia, wa nga i eile to a tele o tātou tangata lona. No fwai, ia, mahatina e ai i o lātou ainga, ngā lulue ai. Ia mawhai lava le ngā lue ngā male tautua. Ai tau malele lea lai ona te lele Foreign Reserve a Samoa. O le sao le nao tangata Samoa ia tunu i whawhai pese. E mwese fo le stete o Alaska. O te amatatu mo le nganga whaanoa noa i le nei aso. Talu mai ina ua o maua le tala ana nafi. Ina ua sau fwela uvea i mai i. Ia, o mai atua le whaanoa noa o la uvea o whaatulo iai. Nana mo tupu. Mea te ilo fo ilo uso fiu lena lua kaufusu. Whaku makeri kaufusu mafiu. Wa ua mafiu o mea uso. Ia, o mea upu whela fwai. Ia, o umaana toi te ule waa ona so tanga. Ia, mamara malama i fo la ia leo lesi tangata i lesi vi tua inga tangata malona whale tangata. Le leila ia leo mea uma. Ia mawanga i mai fo i fiu e lango i le whamoe moe. O le whatutua i le tu Samoa tas. Au te le iloa la, o malanga fiu i Samoa. Ia po le fionga fo i a whaumui nā. Skuka. Ai te uwhai maile tala lau, a lau vea ia te au. Whanua no lava, whanungo atu. Ua alule o swa inga leo, ia maloka mai fiu mai Samoa. Ma wata oto aila mō lianga, o le tau whaleanga, ma le tau whase, ia ma ua sa tia ai ia se tamari anga. Oni tangata, po onisi fo i sa vema teitai, o whainga maloa Samoa i le tele o tau sanga mawai. O le malamalama anga le tula fono, e tu sai mataimi e loka atuai stangata pe tau fie leo. Be voluntarily turning yourself in. Be o atu fo i leo must tu sai as a summoned or a warrant of arrest. Well, me e tau lavona of sitting here. I le mafo anga wala iona au mai i le tangata i le ofisa. Po le sau lava fo i le tangata i lona loto fo JUL. Ina ua wala watu leo pe ua longo tala fo i se whaasa launga. E tau na tau nu watu. O le tūlanga lava le tūla fu lai malama le iai i leo se i vanga nā o iei seisi mafua anga e tua atu o le mata upulea. Po o se malo si anga fo i o ni tangata o lo tu atu. Ai leo ni tangata o lo tu malo. Nā lai la i leo na umi fua mal tele le ngasu e tau fiofi e fua i le tangata. A wa umana whaile whaamtalanga le tangata. Ona whapenala ia lea, ona whaata oto maini morianga. A umana whaata oto maile morianga. Ona whaata oto mailea o le aso e tūla i ai mo le teimi mua for the first mention. E le ngate le na ai whaata oto mai ai, ia la fua mani ai a inga, e te tala i tua, pa o le bail conditions e peona au maia, i le criminal act, lua se lau sifulma le tolu a Samoa. E umalona whaile mea le nā, ona peo lo leo le tangata, e whaatalitali ai le teipu mua for the first mention o lana mata upu e tūla i ai luma le whamsinonga. Ai o le umi leo na tau fia o se tangata, e a fia ai ma le vaenga o le tūla fono le tau ne o le habeas corpus. O le umi o le wingo le merna o le habeas corpus writ. O le to iai o seisi mafua anga te tau e alai o le tau fiofi pēr le tangata. Le ua loka mai, a ua uma o na soala upule, whaata oto atu maurianga, ta oto atu ma bail conditions, po aia inga o lona te tala ina i tua, o mea te tau na usi ustai ei, ma mea le te tau na whaia pe saini pe au mai fo i malona tuswalau and travel documents. Pe wha sāi na fo i ona toe alu i lunga leo penga te whailangi. Pe wha sāi na fo i ona tapu lona toe tala no ina o le mata upu. O leo ua mori ai o ia.
Pētala noa fo I nisi mōri mau. Ai eilana ia te tau. O mea umana te whaia e ta wala mai lana loia. He has the right to be represented at the top level and the best possible way. Ia, pe saini, pe amailona tuswalau e tau fia. Mea nā, these are bail conditions e mawhaiona whetutu na iai. E mawhaiona alwatu loia, mawhaiona mea ta o le variation of bail. Ia, e mawhaiona alu I lunga le social media pa, ai le tue mawhaiona toi tala noa lau e tele I nisi mata upu e tu atu. E winga I le whamsinonga lea. A o lea la o wawai atu nei le lipoti a leo au mai. O se whanau noa nga tele le nā. E le whapea o mawatu ia le sunga ia fiu. O nā vea lea mamata upu. E iai se malusi anga tele I tu atu. E tau fiai. Ai tu ina atu le awanoa. Whalawa I tele I tangata lau tele umole atunu. E iai se mea la tau tele fiai I le nei tamari. O lo no ingo le mea lea. O lea o wala au lia e leo. Ia so se tangata. E ei sona anganga leanga ma sona loto o le fia I le tamari I lea. E o mai e whaibauria. O mai e whaurua la tūtangi. Au te talo atu e toi tangai ma sila I le tūlafono. I a te outou o te tai mali malu o le malo. Wawa ai ma tangai le tūlafono. Awani avea our personal circumstances and our personal vendettas and our personal agendas. E whapena o na toi whapolonga ai lea ta mali I o le tangata Samoa. Nea la o tātou whaafangata ina ma whaafewheu le tūlafono. Ai sā le ma sā le te tau na whapena. E iai le tūlafono, ai ai fo le nganga o le tūlafono a miotonu ma le nganga alofa o outou o malu o le malo. O ai e sulu iai. O ai e sulu iai. A le fo lau ta talo atu I le sunga lauli al mali atoa. Tasi le na tamali I e lango. I le whatu tua I le tu Samoa o tasi. E sa ili tupe. E fe so ani I le wha moe. O le fast. O le o te watu oi ma le tu o lalo. Tele a tātou tupe. A se I wha vanga vangane. Ma ta tala ane le tō wha ma le whautanga. I lau o fionga le tiktai. Sunga la uli al mari atoa. Le tu o lalo lea. A vane se lo ia. A le whaatua tua I le atua sa mo o tasi. A vane peo le tamalea. Peo le tamali I lea. Ia la ngona mai leo tangata. Leo o wha leo ina atu le aso le nei. Na ia lo fangia fo eri malu al malo ma tikta I leo. Na ia tā fia le nā ma tā upu ma le nātu langa ua whaia I se whaasalunga pōsili poti that you are inviting the public to come and file a lawsuit against this man. Tufa le tātou porkalame Samoa. Tufa le tātou porkalame. Ia whaafafonga le atunu. Whaafafonga o tātou te tai. Ia. Ole mea le wawa atu nei. Nā liu I wha. Ma o tangata le. Ole chapipi. Ta sū. Ma ave tangi momoli. Whaasanga I tangata. Ole whaatutua I le atua Samoa o tasi. Whaatutua fōi. Ma whaasanga fōi I ala uli ma le vanga. Le whaatua o matu nei le whaamasinonga tele lea le na mori ai le to ono. La le me o le whai e ni tangi whaasanga fōi ia tangata la tau ia ma mea. Awal me le utu lai mai nei. Alofangia le ainga. O le tangi le pumate leo o wala awa tuai. Whaile a tau sa vea ma le tō tele, ma le whaita wafe, maafe la tō nei.
Whaavanga ane se taimi o se lo ia. A le whātua i le atua Samoa o tasi. A legal advisor or a lawyer by fast party to allow him or her to file a bail application for few whamwina. Ia. O le tala sa o le nā mai a watu le tō le loto mo lo malama ia i le vaenga le tula fono. A waina i whaitio ina i tātou, le tātou matanga luenga. Ia whaifo i mo le alofa. Leo o iei tula fono. Now we have the law to deal with this. Let the man go. Bail him out as the proper due process that we need to follow. Ona I whai nisi winga whapea. E tau fiofi, se I whaafiu, se I ngau, le loto, ma le mawhau whau o le tangata. Ia tasi na vaenga e a fia tele. The mental capacity of these people that have been remanded in custody. Yeah, ele mawhau whau i nā mea. Whaatino le ngā ruenga I le tūlanga. Ele whaatonu atua, le mamalu o le mta ngā ruenga. Nā fwoi whaafonga I ele. Fionga le komsina whapena fwoi le fionga le minsta. Do what you are supposed to do in due process and let the man go. Because if you hold up and you hold him there for whatever length of time, you're not following the due procedures and the process, the legality of being in custody. Then, ona tilo leo tangata, e ese lesi nganga o le a umi ai ona tā ofi, ma whaafale pui e pēr nei tangata. Ia ta tonu la iai, alu suanga le vatele. A e moi foi ele wha maundia ni morianga por ni tūlanga whapena. Te le I o le awanoa e whaatino ai I ale mea ta o le civil litigation for compensation. Ina ua whaaleanga ina, wrongful arrest, wrongful keeping somebody remanded in custody. Ta ua tele le mea lea, wa watua I le tua lalo, I le whaafonga ma le tāpua inga. Ioe, le nganga na nā, ai o le whautuanga I le uso ia fiu. Ia lo tele mo nsai. Ia le viso sani o te tonu, o le ale pine. Langa lewa vele ma ta upu lea. Ma ta upu whalawa I tele o le a whapenai lava. O lo solo pe se whaamai papala. O le alfa mai lea. Nā le liua I fulava. Loka tangata. Ai malama leo. You have limited resources to deal with these. O ia, o mai I le beta, o le common sense, au iaise tu la fono o soli, au mai le tangata. Whai le whaatala noanga. A whai e wha maunia, whaata oto morianga, whae e morianga. A wai tele mea nara sa whai ina I fōi, ni matanga luenga o leo. I le loka se ina o le tele o nisi o tangata I le taimi o tunai. Ai li mai tangata ia, e whapena fo I tau. I will turn around and sue the heck out of this for compensation, for defaming myself. Te whanau noa lawa I nei mea. Ai maisi o le whaalongo mai a tu motu ma tu nuu o le Pasifika. O tātou paanga I a tu nuu o Australia, ma New Zealand, ma Amerika, ma tutuila, ma manua I le tali e ifo I mea I whai. O le whaanoa noanga le nā. Ua tātou toe polonga lava I tātou. I o tātou lava tangata.
Ua tātou le whaia le vaenga le tula whono. A ua tātou whaau popo i ai nisi ma mawhatū i lunga. O le tula whono e tauna i ai. O le nganga le nao. Ioi. Kai pēna o lo uso. Pēna o lo tua whine. Whai le tula whono i le tūlanga le ami o tonu, ta tala le tangata. Wa uma. I li toi sola i se mea lewa ta awhi neilon tus whalau. Ua whaatalitali le aso e whaatino ai. Ia au tausi sila la iai. E le whape ta awhi ai ia lo ia i leo atu e asiasi ma whai le tala ma batu le whautuanga o matulanga whape na le whaatalanoanga al mataupu. O le tāua fo i o le whaatino i le au wala o le tūla whono o nā alu leo le tangata. Ua umo na whaata oto ai e inga and bail conditions. E usi tai i ai. A o le awa no fo i lea e alu ai i tua e tapena lana mataupu o na morianga. And finding a solicitor or a lawyer to prepare his legal defense. Ta pena ai lona case. Ta pena ai lona tū e pui a fo i lana ai a tau malona saulo tonga malana fo i ami o tonu ma le sao le matau pulea. Ea o ngā matau le nā whautuanga ia pule oe. Nā o na whaata oto atu i nā. Ai leo se mea te whaali i ai. Because this is what is what happening. What's happening right now is we have taken the law and the due process way beyond its imagination, and it feels and it seems like that a personal reason, a personal vendetta, a personal agenda is because of the advice from somebody else more powerful behind this. Our neighbors are listening. Our partners are listening. The whole of the Pacific is listening. New Zealand, Australia. This is a cry out for help and assistance in legal matters and affairs that we seem that we are out of control and unable to cope with it and solve it in a peaceful manner using the law. Alo lo fane. Avea le nei tangi atu o le pūmate. Ma whaata oto atu ia se tu o lalo. Ma le tūlanga e tauna iei le tūlafono. A whaila wa tātou le sa vali ei le whaatino ido le tūlafono e ese le whaingofie. O lona winga. Ua i tu atu o pāo Yerusalema. Seisi mafua anga. Ua le mwhai ai o na whaia le whai unga whaingofie. A vea o tau, o uso matua whawhine o li malu o le malo. Mani sui e suru whai atu eile atunu. E malu eile atunu. Ma moni eile i unga le wham. Sero ngā whai watangi le tangata lei o. Whaasanga ile nei tamari. Walawa le na. Aile whapea. Ua wala au lia whaapitoa, whala ua i tele. So se tangata. E o mai e whainitangi i le tamale i lea. If I may say, or if it's fair to say, now that you're opening up a Pandora's box and the can of worms, tatala le apa nufe. La le mwhai ona toi tāu fiofi ma uule i umea I nei mea. O le ave vesi tangata. O le ala matia le saunga le mua tangata. Na o wha noa noanga. Ma mafutanga ma lepe e mauai.
ai o le tu o lalo le nā le a tau o savea. Pesta i le nei au au le a mata tua le tātou por kalame. A leo tātou tonu mai lama. Ia tātou tala i vai whanua. I le ngangana Samoa, tā pena mai i le tua fine. Ia Miriama Alana toa po mare. Ia mai i le laumua i Canberra i Ausetalia. Si mai le whaafonga. I tala mai ima o le Pasifika, New Zealand, Australia, male lalulangi. Marone soifua whaatalwhatu i se whaopoponga fo i o talafobu le Radio Samoa. Wa palota le basa nei le au whaitu la whono le United Kingdom e whaasale kulupu o whaingoa le Palestine Action leo lo lato fuafua e whaalabilabe de fuafuanga whanga solo o sapala ia o penga i le whainga malua Israelu. Ta wa mai le CNN i lana ripoti le so o sui o le Parliament i United Kingdom e sidia maritolu se lau walu sifulu na palota e i o ina le whaai unga o whaia nei whaasanga i lea kulupu e maise ina waulu fale wha malosi nisi o sui o lea kulupu i le nofuanga au pito te lea Pertaniele Air Base i le o ngā totonu e ne langi ma wha lea ngā ini wa alele militeri se rua. O fola le kulupu lea wa amata nei ngā yo inga i lo lātou aveina o le whainga maloma lana whaai unga le whamsinonga ai a whai ai alo ia le wha amaluina o le sālea o le winga o le urua i taimi lea i le tala wha asoropito le UK o whai ai se ngā yoinga patino wha apea e wha asanga i se kulupu te tee wa a fia ini tū la whono e wha tatau i whainga wha atupu wha lawe mai ono o le se furu wha tau sanga e whare pui ei se tangata e wha maonia le solia o le asā. I Iran wa sainia nei le presidente o le atunu o Masoud Pezeshkian le tūla whono ua whaamuta i loa le ngā lurue whaatasi o le atunu ma le International Atomic Energy Agency le IAEA. O se ngā yoinga e fōringa o le ālema nino mai ei loa nisi o tau mawhainga Tehran e toi tau a matala na polkalame whaaniu kiria. Ua whaatino le ioina o le tūla whono le na ua mai a pāsia le vai aso taluai le na tua i aia Iran le ofisa leo le IAEA i le ngālu rue whaatasi ma Israelu ma sauni ai se ala fua mo le whaatino ane o ni ospa inga i no fuanga whaaniu kiria ma o se tua inga o lo te ena le ofisa. I le mai loa lapo le atonu whaatino ino le whaamaluina o le tūla whono fau au whairoa le CNN o se awala lea e ono toe a matai lo ma le fausia ina le pol kalame niu kiria e au noma se toe a sia ele IAEA. Whai loe se amani o le ngā yoinga ua whaia le presidente o Iran e whai lava si o ngaonga o na whaeilo i ono ua vai atu iai e te tau lava o na ngā lurue whaatasi pea ma le IAEA. Ua lapatai mai ki o le tūlanga wa iele sapalai o penga mai Amerika mo Ukraine o le ātiri wha amalo si ai Rusia e wha umi le taua Ukraine le ua sa valia nei le whātau sanga. Ua whaelo mai e le whare pae i le so o le tūlanga wa iei nei ia le whae titi o le sapalai o penga mo Ukraine ma ua whaia le whae unga le mai o se iroilonga na whaia i langolango wha militeria Amerika o lo tu wina i isi atunu. Sau noa le taitai o Ukraine o Volodymyr Zelensky o lo whaia whiutana inga le wāo tunu e rua le mata upe whatau ia upenga mai le iau i ane fo i Amerika po o atonu uta o a upenga ia ua tau fia mo le teminei. Whai tau piriona le sosoani a Amerika i a Ukraine i tūlanga tau le militeri tanu mai lava le amatanga o le taua lea i a Februari rua a whilua. O le whamtalanga la tamai mai Rusia ua whaeruai o lātou whaoa nei teritori le tu i sau te sasae o Ukraine e ui lo te te epe i eile militeri a Ukraine whai mai e le moni. I Aotearoa whai mai tangata Pasifika o lo o iai i Aotearoa o lo o whinau mo se manuia o lātou tangata o nisi o suinga ua whaangana mo le tūla whono e au whiaia sia singa mai le immigration ma oso whainga i waweao po dawn raids e le o lava. O le mata upu le fau le whaafafonga le atunu ai mai se o lo lipotia o tangata Pasifika lava e anga iei o whainga mai lava i le vai tausanga o le afibise lau fitu se fulu ma le afibise lau walu se fulu.
O mai ona whaatu e seire whai ngā maro New Zealand mō te mia o Dawn Raid sa whaia, mai o mai ini nei tausanga o tuna i atu sa whaatu nuina i le whaia o se iloilonga, nia la wafu ai ma le piri wai ruma nei o le palemene e tu ina i le unga o suenga sa whaia i le iloilonga i te tonu o le atu la whono. A whai ai pasia ia swinga le winga o le a iai nisi siaki wha o popo e mana o mio na whaia mua ai le i whaatino ina se o so whainga. Ma te tau ona saini mua ai se whaamasino mai le whaamasinonga wha i tū malo. Pei tai whai mai le au Pasifika o lo whinau le mata upule nei, e le o lava fuafuanga e pe ona whata atia mai swinga tau whaofi, mai le o ave sea fo i le whaatino ina o Dawn Raids, au se tasi le o mata upo lo whinau ina pea e sui mai le Pasifika, e pei o le sa avea mo moma whai pula le National Tausanga o te ao o anae awha anae, mo lewa fo i na whinau mo whai ngā malanga mai le Pasifika i New Zealand, e au noa male mana o mio ni visa. E o le ono se fulu isi atunu o le rarolangi e mawhai na maranga mai i New Zealand e au noa male mana o mio ni visa, pe ta i le aima se atu moto le Pasifika o au fiai i le alisi. Talmuni mai fiti, sa au noa manino le pāle mia o fiti o Siti Veni Rambuka, e le tari eina e fiti le whai o ni no fuanga wha militeri a saina i le Pasifika. Pai mai le Radio New Zealand o wha manino e Rambuka, e iairona talitonunga o lo sira saina i se tūranga whaapea le Pasifika. A le fontanga le National Press Club i Canberra, o lo tulturiro ai lava sa pinangalo Rambuka le mata upulea, ma ina ua fesiringia i lea tūranga i ni no fuanga wha militeri o saina i le Pasifika, o te tali ane lea ale taitai o fiti. Pai lo fo i tustusinga le leiteo wha wa malo o mai asainia nisi marienga le malo Australia, ma isi atunu o le Pasifika pe o Tuvalu, o Nauru, Papua New Guinea, ia o loo ilo fo i nisi marienga, ma atunu e pei o Tonga, ma Vanuatu. Tala ia le video Samoa mo le nei aso, soifua. Ali
le siu fonga o le vaenga o waino babadia. Ia a o le pese na au maia e le fionga le aloli. Ia ngal mana te nauri te punu u tautua. Whatalo whatu ngal mana. Ia malau mana mea. Ia puni puao. O lo fo yaso tātou te le whele whewa aia i ma wheilo. Ia ai wha moi le nganga le tua. Ia alo maluti ai lo lua soifua. Ia ma le no whaalo ma le ai ngari. Ole whatalo fo i Ivan Silipa taula papa. Alo lile soifua. We are watching you from Brisbane, Australia. Manu le lei tua umu. Ia whapea fo ilta mai taio Stacey to ala. Hannah, talofa Hannah, I'm watching you from Glasgow in Scotland. It's almost 5:30 in the morning. Talofa ya Hannah. Olale be we wak ba mawa i Hannah inga. Ye se te mi ya ta umaila i le po le al me na lo fa ina po wa onga, pa wo fa ye se ainga, ya po se ta fa onga, ya po a uma va no le o lo fa tinos i Glasgow, Scotland. Fatalofa Fonti, and also from we are watching you from Melbourne, Australia. Ja, for ano i malo. Talofa lava ano i malo, where you're watching from, o Falepulenga Leuluai. Alola so from we have after tele lava. Ele lango mai fo i le tato por Columbia. Fo muina Milo tole foa tulanga. Watching you from Wyoming in the States. Okay, vai le mea uo le iei o tātou tangata. Malingi Makei, tālawa lava, alolo soi fu manuia, ia, whapea fo i leu soe a lose mai whea. Alolo soi fu manuia, ma alo fo ngā lue. Nau sau nei fo. Le whaalua i leo, le wala au mai le tangata mai le St. John's Ambulance, fo le tutu whatasia mātou tāwale, i mōli. Ai te pātu whapea, ai whemailo mai tala le teine. O le si aso, o le tangata Samoa a o le ali. A le teimi lea, o le tamaitai. Tu whatasi o mātou tāwale. Ambulance St. John, malau tāwale le mori. O te pātu, ai wha malo mai i le tamaitai. Tamaitai Samoa, mai walo sa vea, le ataua. A lo lava mo le Pol Kalambe. O whatu, oi tālo whai. Malo le ngā lue. Whai a leo le talanoa atu i le whamalam. O lale umi talu na e ngalua ina. Ai whamai le tala le tamaitai. Walua nei tau sanga. O lona winga, au te whawhitaia nei alo matama whanau o Samoa. Wale o i le whare mai fo i lea e pei o le masan. Ia i le au tausi soifua ma le au wali im tamaitai tausi mai pasi. Ai walato ngā lulu e fo i mofo i nātu lo lātu soifua tau tua. I le atu nuu matangata lau tele. E tau wala tu oni paramedics. Au tau sisila la i paramedics nei. O ila tau nei e mua lava. Tau nuu se whaalave lave whaafose i e manuru aini tangata. So se whaalave lave. E le ngata i lea. Ia e whapena fo i le vaenga le fui mu. Avato i la le whaamalo manu o leo te manatua le teimi le nei. I tama mateine o li ima tamaitai. O alo matama whanau o Samoa, o lo ngā lulue maufo i nātu lo lātu soifua. I le St. John Ambulance, ia whapena fo le New Zealand firefighters. Nei le fire station, pero me avere ka umbele lo mkuore i city. Si ungari fo le lo fire mai fo ma fire station mo shao. Ai e wha malo whaftai i le nā fo i nganga. Ua ofo i dai le soifua e tautua. Awa pe o tangata nei. E sili o onga fo i o lātou soifua whaale mafo whau. Awa o i lātou nei e bua tau nuu ni whaale lave. Po o se oti ngā tangata i se whaale lave tau tā vale. Ia po o se tangata fo o nofo mwhao ni manua ma le oti i seisi tangata. Ia maso se whaale lave lava. Ia a fia i le soifua. E le mawhai o na ngalo i tangata nei. A wai e wawa ai i manu anga. E wawa ai le masa o le toto. Tu lau le whafonga. And it does affect them and has an impact on their psychology and psychologically will affect them for the rest of their lives.
They are the first ones there to see blood, injury, and every other chaos that they will witness on that day and bear testimony to. Yeah, matautia watu ai le whamalo, whamanuia tu fo I lau tau ngā ruenga. Yeah, mai la tau ia o le wife so soni. The first aid to a serious accident or whatever accident it might be. Whaalua au whata talo whalawa o Puamanu. E sere ngoa, le utawawa pise ngoa Italian. Ole, yes, Saula, Puamanu, watching you, Seville, from Georgia, Atlanta. Talo Faiva, alo level sui fu vio kwa mamau kele me wo ko waku ai. Se nara tu ya tua talo flava, tamo le mau talo fa. Ilo ainga tamo le mau I le tatu nu I vai mosu. Talo fatu. Ya fa pena fo I le sunga ya. Mau hanta kota male foleo. Tau muli ai le toa tele o le atunu. Ya fo I ki finga fo I kota la tau ya. Ai, o le whaafitai fo I nei tamali I olo. Whaia lato podcast ma lato fo I whaasalalonga. So soni ai. I le tau whaamama ina o le avenga e tau ave le tō tele o tustala ma leo whaasalalau. Ma whaamanino mai fo I le vaenga lea e pei o kota. Ma le whaleo. Le sunga ia mauhanta. Ia, whapena fo I le usu ia manatu le lei. Ia, oi si vaenga tō tele la fo I lato e whaia lato. Personal podcast. Yeah, ma tawai oi le sunga ya suamua ava leulua yali. Ya tasi le na fo itamali matango fia fo ilana fa soa. O mene taufua talofalava alolo sifumun via. Tommy Layton Tuala, where are you watching from? From Puhinui, a local boy. Park residents. Ya fa pefo I le sunga ya Loi Isaya. Ofele matamata mai. Melbourne, Australia. Avi Ipo Mali. Ya alofatiliatu watching you severe from Brisbane, Australia. Fortino Josefa, talofa sister. Ya ma ayolo fale tonu le tala le tau. Kwa fangi ofu mafanga le tatu tamayo. Ya masoi. Ya fionga ya masoi. Sivale Pasesa. Se fo ilea unique fo ilea fa ula to fatalo fatu. Severe wonderful program watching you from Tacoma, Seattle, Washington. So le kwa mamau me no for mo tangata ma fatal tali mai waiting anticipatingly for you to come on air. And ano imalo tulifua Siva Mawia watching you from Seattle, Washington. Ya mafuatino Josefa. Ya malo after ngaruenga lei. For my hana. That's why people flock to Alaska, because they have a lot of benefits. We used to live there for 3 years. And Dad was stationed there when he was in the Navy, Talofaya Hannah. So probably Hannah's father is a military officer of the Marine or the Navy in Scotland, perhaps. Ricky Asalele Talofalava, Alonso Fomia, Fangalele Ada, yeah, on site, tato. Ole Fangtanato, my Olevano Nufo, few for left young, they mean star le leo. E ole sa ole ingole nei. Ile swafa fao I tutolo le mato nuu. Ia sau. Io e mai atu lupa ia o ainga I maa vaenga. E fio fo io masoe ma tufunga. Ia e mese fo ile fao sole. Ia malfitelenga ia fao le sa ole nei ainga. Fao le fao walo Harry Schuster. Io e talu mai a le neive singa ma nei mata upo lo fatino I polo kiki ma mea whapena. Ai, e tu mau pēr le vā le nei ma le vā nofo. E whiosio si tai
Mo si le vā o mātou ainga. Ai mai se lo mātou ainga I a sau. Ia, ala fole nā e awa tele, ma wha lo atu. I ngā ruenga, e uia ina so ua le vā. Le vā no nofo ia ma le whonga tia fo I le vailua I nā I o le pāti. Ai e tau. E le avese ai le tausinga o le vā le leila tau I o le porkiki le nā I le vā o tātou te tai ma sunga lauli ma le whiunga I le sawa pito ma. Ai, o le vā no nofo le nā e osi pea wai uma porkiki nge. A kako whakau I uma I o le kako mauka ma le malai whai kako sao ngā mea. O tātou whale velawe. Ia, le la fo le nā. E whapena fo I le whiunga le li komsina. Le talenga ia au pa au. Longo I tino Filippo. Ia, o le tino ma le toto ma le ano o iwi ma toto. Ia, o le talenga ia au pa au le komsina. Na te whaia. Ia, na te whaia upu o le whale manono. O le tofa ma le mamalu le ainga le tai. Ia, mai o le nganga whaftai. Po le a lava le vesi ma meo lo tūlai mai nei. Ai tā ua tele. Pe ono whai atu. E uma tofinga le malo, uma ia porkiki. Ai tātou te fo I le whale manono. Ioi. Mai sa whape na fo I ona whaalo alo atu. Mamaliu atu le whiunga. Mafiu atu le whiunga le komsina. Lana whaalo alo ina ua whae e maile suafa le I ataua. Ia savea le le tau talatu. I ngā tei le whale manono. O tō wawa aila iei. O tiai tofinga, tiai uma mea. E na ua whae le suafa le I ataua. Nā whiu atu le whiunga le komsina. Whaali atu lona whaalo alo ia le I ataua savea. Ala fo la le dai la yo na faitete a olo a vatu pele tu lalo male fautuanga o le tangi le pumate ina ia lo fangia sila lo fo yo tatu tangata mamata upu lo tu la mai ya o auto o le malu a papa e sulu fa ia tu ia ile tu no ia fa yo fo I male lo fa wala ini papa langi sa fa yo be le anga ia I tatu a ua wha tua ina. Lautou to wha ma lautou wha utanga. O tama whanau o Samoa, o tama o le ele. O I nā fo I mapuna I le lofa ma le sila. I le wha tino ino le tula whono. E o I le mea ngata I le tula whono. O na ta oto I le o le saul tonga ma le a iata tau o le tangata. O tou e wha ola tō tonga, e wha ola manatu. Ma wha ola fo I le anganga ma whatia o le tangata. O sei tia, ona, o langona fo I o istangat. Ia, ta oto atu le mata upule nā. O uma fo I ta talo atu I le whiunga le titi whono. A le whatutua I le tua Samoa o tas. Anga iane, nisi o tātou lui. E le o whatonua le tau wha ma le whautautanga. A o le tuu malu, ma le tuu walalo. Ina ia lo lofa. I le a inga whatutua I le atua Samoa o tasi ma I la tau o le nau pangatia. Ma sei tia lo lātou sa lo tonga ma lo lātou wai a tatau. Ina ua tau nuu I whanua ma ele. E pele le loto ma le anganga ma le mawhawhau. Ona o nisi o tutuangia whale ainga. E tatau o na ave eile wha mua. Ona o mai leo la u tala noa I le mata upu lea. O lo tu leipea ele whiunga le kumsina o muitalo whae is teino ati. La tātou ua tāle pese lea. Langa te tau lava o na whai le tātou tala noanga. Wha business I ma le tamaitai o ati. Mai le tātou whale ta vale le Henderson Cars. Toi fo I mai. I le malolongo po po ale I le tala noanga ma le tamaitai o ati. Mua, mua, mua. Wa mua I se ale aso. Le uto wati nipa o. Sila na e mai moa. Tine matamalo la umua. La numoa na mua nua la utoni.
vai mauma tu maui lau moto pa atua tua ole atua lo sa iala ole poto la valea ia tau tua na sa nele la ua oma hey 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 fa atau patiloa ua e malo hey 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 ole vi inga lea lea tua poto o se matu pala pala tu lima e pei o se vai e su mai o lima ia ona sai mai ole mana i ole pese le faala i mata i lunga le ole au wala tele ia langa ole o tau mai le tātou malo e pe no fai atu le kere i o kupe e mo mai le Henderson Cars a le fai o le tātou whaatalonga wha business i ngai kalori a akile kongi al ka kungalwe ai whatalo whatu ati malo le soi fuamduia a lo fo le ngā lulue eu i na timu lo wā le talo le tau ma savili fo i amatangi malulu ia a le nā te whaalonga tua nā e te inara ia le whaina ia malo le soi fuamduia lo fatona fa foina tapo kalami masani ia malo lava de ngatu due ia lo va ia pele lo va de tau nei aso ia lo alo fa ia pele sua ia tapo ia lo fa yu o ia se anga lo nei aso ia o a mele nai sua so officer ia pule lo falava le li lo maluia me uma ia le ai ase me o fa le tonu e tusa lava pa ole tu langa fa le tonu le tau a leo ngā fōle de ia ati o tuai tangata. O tuai tangata siaki a lātou ta vale ma mauti no ai. Ia, ele se ta vale kukuru. Ia. Ia ta lele. O le sa whaatu mo lia ia le malu fo ia sunu o nei. O le lolo wa me le tau ma le anga le tau. Ia ai le i tu o ai le malu la sunu o le ngā so solo me lava. Ana nei ia palai ni ala se savale ia na isi fo isao mai piki ala se savale ua umona saini ala so komparasi kai mana ia tele tala leina e fi fa longo atu ai ia ma saini lava mau ese to amaloto a tu o tulo e marki ia ia sa lei Ola tu langa o sfia fisilia tu lava. E fai se insurance o ta vale uma ia a ole ave se tu male loto. Ia fa fai la ma fasili sabia. Ia e sa lei ele ma fai ona release ma so si sa vale pe ali ai se insurance. Se longa lava o fai le insurance sa vale. Ia e pule lava le customer. Pe songa lava na insurance tuai la na lo lang sa vale momo ye te mana e faisana insurance folk mana e faisana insurance o lo i fo le man so la vai insurance ye le ko tele fa nga e ma so customers ye so le ma fai na release ma so sa vale te ale se insurance e fai ia e se tawo lo no vinga la ole insurance in ia mauti no le sa le mo le tangata ma le ta vale le time bia le tu o lo toa ai ka ngo klo fa pule lo oe fai lo sa lo tonga pe te al lo fai si insurance ia sa le e se ko poco fo le ringi ki o ki fa fo se e kuskanga ka i rumo ko rumo ko na fo la sene e le ma fai na release ma so sa vale pe ale ai so la sene a fai ole a palai lo sa vale lo passport e sa lava ona ye se tsa fo ile ye se la sene se so lo a inga po ai lava ye e se duo mai ye ole tsa na ai fa ngalo na la sene ye e release sa vale ye ma fai le insurance sa vale ia ma lo fa tai ia fa manatu le tunu ia fai mo fia fo i pe a fai le application ai mo le tangata fo le fai ngalwenga full time fa malo si ai le application o tangata o mo pensione ia po o le benefiti fo ia ia sa le sa wala vetu langa le wa e fai do sa de o sulanga le ona sanga sai o la benefiti ia e sa la bona e se full time ia sa sale se do fa sa si le mo le application ia po o sa sale sa support ia la application ia ai o le sulanga o le pay mini ma le sa vale
ia e alu lava le ngō o ele se benefiti. Ia whapena fwoni nei whase sa mama sina matua ia ua sala pensiona. Ia e mana o mia lava le chance full time. Tele lava nei sa so a inga e bili mai ma mini mai. Ia o le te si sili silanga lea. Ia e taona i si chance full time. So o sesi lava po sa wo po se solo a ia. Ia e tau sa pola o application. Ia e alu lava le ngō oele se lea e se tala le benefiti. Ia ma oele pole sa mama sina atua le ua tala lau pensiona. Ia, maru, whaftai, nei ngalo ia te au se vaenga. Ia, au mai fo le tā telefoni ma le tā tuatusi, au wā e o lava i le tā o le sifu ma le tasi le pōna nei. Ia, o lo o tatala pēr lava, ia avanoa fsota inga, ia ma wha mau e o tau. So stangata e sota i atu le tau Facebook page, ia, ma le tau emaili, ia. Ia, o ai lava ona o fia, mana o mia se tusoani fia, ia palai se tāpale, ia au se pole, pala au mai pe emaili mai fone ma for Facebook page. Ia pe se pala au mai fone ma so numera na, bili fua le oval se la, piti sa stasi, ia o le ala va se taimo le po se va noa ia e fai lava ona e vala au mai ia tali e su lava lau vala au ia ma tali fo i lau meni mai fo i runga le maso Facebook page ia fato a malolo lava le sansa di whainga runga i le su la suma tasi na nei le po. Ia, malo whaftaitele lava i le tātal doanga pa mo boy o le a tāwhiloa i le asua tai au ia ma le asu tōna i fo ia ia manuia te le lava ia malolongo le fiafi malfalo ia alo fata foi savea tato filoa tai ale tapo kalami masani ani le tele lava ia le fa umai longa ruenga nei foi suna le aso ia alo fata manuia le fiafi ia foi le fiafi alo fatu ia saung le bu le toi foi atu i Mount Balawa filoa i le aso tai au le tamai o ati mai le tato fale tamai le Henderson Cars ta ua la tutua o loa foi ia le whaipaanga o le Henderson Cars. Whai puipo le ia ma le Radio Samoa. E wala au ia i le telefoni, le eise tongi o varuselau, fitu tasitasi, ia po o le anga i fo ia i le lato tuatusi o le selau iwa sifu ma le wha. Cavendish Drive i papatoetoe i manukau. Fatalofa i le usa Samuelu, o Pastor Fune, ia, whapea fo i ane a Mosalau, te pora a Leni, ia, malo le soifu muduia, whaftai, i le mafuta mai, share le tātou por kalame, tufa le tātou por kalame, sua aniva la ulu, malo le soifu muduia. O le tōtele lavo tangata e wala au mai, lala fo le nai la i o le ofa i atu. O le tau mawhainga lava e tausi le file mo. Awa a whaafafonga sa mo i upu na la lafo e le urungali i lea e nonofo i Sydney o whaatu ma le tama le nao saia. Upu na la lafo i le fionga le tumaitai pāremia a o le i vāle whangatia. Upu e la lafo i le ngā oi maa uma e lafo i la uli al mari atoa. Lau le fia la uli a le wa uma na whai le iungo al whaamsinonga vai mai le stala mal whaamsino o nei lava ina ia le stala o le ingoa sao o le sunga le lauli le mali atoa le water Schmidt ai ona o le ala leo le da leo lo fatal noi tu le epa mali mongi taimi uma ma amai e la sa vali i mata upu e ese leo ngonga ma upu e la lau i foi fa lo longo i le atu na ola i leo i la ua a ua fa pe nao na fa awau mai e leo ngari i le nao a o le lafo atu kilipi ma mea fa pe na a wa o le mea leo fai tio mai ai i le to tele i atea fai mai le atou matou dei e ofo le mea leo tu lai mai e lafo atu ki lipi a nga i o ai lei ma se mea leo e whai ai. O lono winga, ona o le i ai o se tangi ma se molianga
ua whaia. O so si tangata la ua fi whaisa na morianga. Whai I tangata le fast. Tu sa pe sao pe le sao whai pea. O le mea na le utu lai mai nei. A o la utu ua lalo lea vatu malo u fatu ma le loto atoa. O tau tala sao tua ma le whamauni. Aua ne I avea o tātou sootanga. E militino ai male polokiki leanga. Po upu whai fo I o malo, manisi sa te tai le malo. E avea maawala e tau fia ai le whaatino ina o le whamsino ngā mi o tonu. E le whapea na le whaatonu o tua o tō tangata I sa iei I le malo I paia inga o tuana I atu. Ma ngā I lea na whai atua lau tala. Talo whai I le minstau le leo talo whai I le fionga I le komsina. Have you ever sat down and rethinking your position and your responsibilities and the power that you hold within your hands? I can say that you have been abused and used over the years to do what these people want. Talo fai. Ile matanga luengo leo. A lai loa. I mea leanga tangata ni whao ngāsi se yo lātou paua e tū lei ai leo. E oi whai lea mea, loka mai lea tangata. Lau fionga el komisina ma le minsta. Talo whai le matanga luenga au pau. Se I e toi tanga I masilasilane. I le telo ni tau sanga a tonu I eini whaatonunga watu I nātu e whaatino. Ai le o malie I ai lo finangalo. E le o tonu I lautou wha. Ai pita iane. Ono le sosi. Ma le a fianga. I tō finga wha upu whai wha polokiki. Ma le taita inga o le malo. Ua puawa ai le vaai. I le wha o ngā ina se seo o tau. Used and abused by these people in authority for over the years and years. And I feel sorry. Wale ai se saulotonga o le matanga aluenga o leo lātou te whai ai ma le lofa. Lātou te whai ai ma le vava ai le vā. Ma le sootanga ma maftianga o tangata lau tele. O le sulu otu la tangata. Ina ia malutia. A o sulu atu. Ise tu langa. Ua loka ai ma saisaitia ma pangatia. Toi liu le tō whā. Toi se saa le whao ma toi tangai. Ma toi sila. Se I seu sila o lo o mai moa tāpua I Samoa I o tō Faiva. Ai ane, sila ane. O nei a mea o polokiki ma whainga whaupu whai. The political affiliation with these people that hold power has become overwhelmingly, and perhaps an understatement because you haven't realized you've been used and abused over the years. Talo fail matanga alwenga, mele aufenga alwenga. Ale malo, patino lava. Ile matanga alwenga o leo. Patalo fatu cap faso alo le soifumria ya oi ela tato suru ya oi ole tato mapu ya nisi ala ilua alo le soifumria alo le CIA
Ioe. Sa ole lei. Leu to whaafonga ma. E le to e pose lilo fo i le maa ua fo i a kau ai ngā maa ma fiu. E nau whai atu. E whai mai fiu o i o le taulau niu. Ma le lufi ma le taulau niu. Ma le falsafune. E whai atu i a savea. I talanoa mai. O tanga loa fune whi ai tu manu vau le talanoa atu. E o nā falsafune ma taulau niu. Ia karo ma fiu. Nā lei o lau whai atu. E tā a alo tama a ouso. Ia, ne foi lau a watu ele tu a lalo. Ia, ma le whanau ta inga. I le fionga le komisina. Te tai o le leo. Ia whapena fo i le fionga le minista. Seu sila. Alofa i o tangata. Whai le mi o tonu a whai. Wa iai ni morianga o whai. Tatala le tamaitua. Bail him out. Have his bail conditions revealed what he is entitled to and what he is not entitled to. Consider habeas corpus, a part of the law that points towards unlawful custodians and people locked up in custody. Fai le tulafono with due diligence in terms of the legal process that must be followed. Ia tutusai tangata uma. Ma ia le whatuatuanga, le am fai ana tulai le nauso. I le aso a tofa ina, e whaatino ai, le suasua ina o lana mataupu. Ia le na. Ana o mai leo la utalindoanga. I le saunoanga lea le fionga, e le whaasina i atu i a whenolo tole foa John Stanley. I le mata upu o le campaign period pa o le taimi e te tala ai i a whaatosinga. Ina ia muri tai fo i le tula fono. Lea e te tala ina i le aso sfuma le whao iu lai. Se yo o atu i le aso lua sfuma le ono o au kuso. O na tuu uma loa le i lalo whasisilanga, ma whasilunga, o ata, ma isi mea umana. Au le teimine nei. Ia lea lava ua o na le mea aele i te tala ina i le teimi e whaatanga o le whaatosina o le panota. Ai te mo sao noa fia me. I lana tusi o lea ua ave o le komisina. Whaatasi ma le whaatala noanga fo e le au tustala ma le au whaasalau. Wha mai fia me. Leo o awa ai atu nei ai. Leo fo o mod mawina le tūlanga o le tele o tupe ia wa fia ma lona tufa ina. Ape no fai atu. Le wa mata tufa ngā tupe. A mata tufa ngā tupe ele i tai au le teime te tala i le whaatosina. Pau mea la e tā ua le teime le nei pe ona tā ua le fionga i ato le fotu i a filolo John Stanley o le momoli ina. Nei se mea le ngai. Momoli sui tau wā i pāti whapawhai. Wala tau fili e tā momo e mai e lalo. Ma whaalau i loa fo i ia le tūlanga o anga waa o sui whaorioli lea o le atau wā le whainga pānota mai pāti SS nei. A o se upu o whaasala launga fo i lea malu atu ai ma o lātou anava tau ma manu lauti. E tapu le tulafono. A o sau noa fo i la i le fionga i le komisina. E le o se tiu te o le komisina molona ofisa. Le whaia o ni tangi whaasanga i ni whaatosina. Se i vanga nā, wale usta ia, ta iala o tulafono lo iai pe ona avantu ai i a aso whaatapula. E ta tala ai le whaatosina.
the official opening of the campaign period. Al tala la le nale, le fionga le tamaitai parmi o le malo tau ave le tu mau. Le o wawa ia tu le matua I te le lava, o tufa ngā tupe le o fai, I anawa tau, ma manu lau ti a isi pa ti whau fai. Lea ua wha lau I lua mai. Amazing. O te wha manatu ai fōi, o le stala mo I la tō sui whao li po sui tau wā. E ta tala I le aso fitu o Julai. Ai wha muta mai I le aso sfulma le lua o Julai. O lono winga. E nā o le 5 la vaso. Lea ua ta tala mai I lalo le tū la whono. E mawhai o na whaatino ai I le stala whaatasi ai ma le declaration. A sui whaoriori tau wā le whainga palata le winga le upulna le declaration. Umalona declare your conflict of interest that you are a public servant. Whamawai alo ia I lau ngā luenga walau tawhinga I le malo. Po ngā luenga le malo, whaalape putonga tumu oti le malo, so sa ngā luenga lava le malo. E umalo lava na e whamawai. O na whaatino leo lau tautinonga. Ua e whamawai, a ua e se elo le atapena. Ia laulo toi whale mo le whaangatama. Sa ilinga o sui o I tumalo. Ia ngana lola ia le kele skala. O na lola e whaili kou ngu umar kou kumalo, kako ue mamoria o I oi. I le whatutu e le atu Samoa o tas. Pe mamoria o I oi le hero pipi. Pe mamoria o I le SUP. Ia pe mamori o I oi le Samoa Labour Party. Ia pe mamori lo o I o. Ia tu mua mapu le Republican Party. E palu o se kou ava ma asiaka po niu ia ma to ino fonti morio o pio ta ua le na o le mata I tuina o nei tu la fono ai o lo nganga whaftaina le nganga sili na whaftaina ona o te vilia tuan nei I Samoa ai tali mai ia se tasi fo io oso fatu tuina fo ia tatou tala ia male tele o mea lo tupu I Samoa. Fa mai ai sisila le atou se vea I le aso le nei o le si fale fo le a taalo I tona I matu ua matua I faa atu muria. Wa tautu lei solo fo I tangata le fia o I luma e le stala. Lea la e whalongolonga atu nei, wa toi titi a tātou o I le iwa se fulu pasene o tangata ua mai a o na uma o na whaia lātou le stala. O toi whamanatu I ate oe, le saunoanga le fionga I le minsta o tupe o le malo tau ave o lo I le teimil nei. The Honourable Lauti Muia a fo welese va ai ina ua fisining ia fo I le autu stala. Ma ia wha mautu mai ai le tūlanga o le tamau a ingo Samoa o lo I le teimile nei. Le wha tustusanga leo le wha tausanga. Anga I le wha sfulu tausanga sa tūla I mai ai tūla epa. Ma le wha tausanga. Lea wha to a tūla I mai ai le wha tūtua I le tū Samoa tas. It shows that and confirms that Samoa's economy is healthy and moving forward strongly. Malos. Matua lelei le soifua maloloina, male mawa lunga.
o le tūlanga o si tia i ai le tamao a inga o le atunu i le whātau sanga lea. Whātau stusa i le whāse fulu tau sanga o tōna. Ai sea, tele ati na e le lei. Tele ati na i fau. E tusa a whapea e o so whai tātou se mea ta o se recession, po o le high inflation, le wingo nātala, te mfo le lua. Taunga tāle so i fuanga. Pe ei fo ini wha lawe lawe mātu ia, e pe o ni wha mai, fo lele wā a fia ai ia le soifua malolo ina o le atunu, ma isi atunu o le lalangi pe o na ele COVID. Ua matua i malu pui pui a lava Samoa. E o oi le se fulu masina le umi o le taimi e mwhai ai. O na whaasoa soa pea e Samoa, lona ta mau ainga, i le nei whātau sanga whātau waa na tūlai mai ai. That 15 months period, our foreign reserve is well ahead of any inflation and any recession. Samoa will be in a good position to handle itself and take care of itself in terms of its economy and the cost of living. Mai le tasi tesi ma le lua piliona ta la lea na tuu nei e whaasoa soa i le tala au tū, le tala whaatatau, ma le tala o le tupe lua whelua lima, lua whelua ono, ai te i ua le mawhai o na pāsia, ma fofola le tala o le tupe. Nena ma fua mai loa in o whata apele pālemene. Economic growth was well over the expectation. Was well over the expectation. Tuai mawa lunga lava. E o fo i le cash flow. Ia po le account lea sa mo e whaso soa mai le tupe maua. Tupe lava tino i tupe. Whai mai e matua tia. Ai le mawhai ona whai loa mai pe fia. Ono o tūla whono lava ia. O mea tau tupe sa pui pui i ai ia le fionga. I le li i min stau tupe. O lo winga la Samoa. Ai silsila nei. O le loto i fale lava ia le na vai nei le fongatia. A o le upu e winga i ati na e. Ma le whaasoa soa ina le leio tupe le atunu u. In the last 4 years. I le whātau sangale. E matau tia. Le mawa lunga ana. Nga si i ai ia le. Ta mau a inga o le tātou atunu. Ia, ono solola i leo tūle epa whai le tala. Vai. O le tūlanga le leile u tōu iai le whātau sanga lea ma na tōu tūla i mai ai. O ngā luenga i a le HRPP na whai o leo wafua mai lo tōu vaitau. Ia na ata lola i leo le. O na vasiri lo i le fionga le minsta. E mo i lea tala ua sauno i eitu le pa. Whapea o ngā luenga hi o tāu te tala mafua mai a le HRPP. Ina uo ese le HRPP a o tōu tūla mai le whātau sangara. Ai tali ia lau te muia. Mai. Ia pule atu le pa i ana tala mana whaasalonga pule a pe sao pe le sao a. A le lau tali atu. I le tolu tau sanga lena tula i maile whainga malole nei. Lua whelus fulu, lua whelus futasi, lua whelus fumalua. Tolu tau sanga suso. Ono lea fianga. O lea tunuu malela lulangi. I le ngase male wha ma i pepesi lena iai o le COVID. Eo mai. It was like zero or negative economic growth. Matuale ai lava. Se a ngai i luma. O lana winga le upu lea, a toi whaupu fo i lisi whaupunga wha Pertania.
Samoa's economic growth in the last 3 years with these people with HRPP was zero, negative growth. Ele minoi iluma, pe minoi itua, ai matua tua ile e. Ole e a, ole o, le na. A le taimile nei, ua si tia ile 5% ele mea tau ole GDP. Ole tamau a inga ole fua whaata tau ole tamau a inga ole atu nuu o Samoa. La me mafua mena. La le mena mafua ai ona tu le e ma le tu ile meme ia le tātou tamau a inga. Ile paia inga lona sfulu ma le ono. Ile vai tau o le sunga atu le epa ma le chapipi. Na le toi minoi ai se mea. Toi titi lava bankrupt le atu nu. Ma fuesa, ua whaasa e fale tupe te tele o le nalolangi. Ona whaatanga sa moe toi aita lafu ai se sene po se pene apa e tas. Samoa was not allowed and was prohibited from making any more loans from the huge and big finance institutions of the world, like WB, World Bank, IMF, International Monetary Fund, ADB, Asian Development Bank. Fale tupe te tele i o le lalulangi ma le fale tupe o Asia. Wa le mawhai o na latu toi whatanga ina Samoa. E toi whai se no ngā tupe. Aisea. They were afraid that Samoa might become bankrupt. They said tupe. Their capacity to service these loans was nil, zero. Le lātou malusi anga ma le whātou toanga me whaiona lātou toi tongi ia tupe ia. Nei se mea. E ala na lātou toi tāo fia ilo. Ma le ala fwoi lana na matua le aini a tinae. Le aini no ngā tupe. Na whaia i le fitu tau sanga ua tona. Aina ua tau nuu lo le fast. E le me tā ua menei. O lo tala noa e winga e fua i li poti masau noanga a tai o le malo. Ai mai se le malo tausi lea ua ta oto mai nei. Le whatala noanga le matu stala ma le au whaasala lau. E winga i le mata upu lea o le tamau a ingo le atunu. Whaatustusa fo i la i anawa tau ia ua au mai nei i le tufa ngā tupe lea lava ua tala noa masau noa i ai i a fia me a le Samoa United Party. E popole. A wā o le ale aini a tinai. La toi fo i le atunu. Pe asu i le pulenga i le ai oni a tinai. Talala le nana whai mai loa i le sunga ia lautimu ia. Pule atu le pepo ana talala pelo na whai po ana. Whasalaunga sena whai wapeo. O lātou ngā ruenga ia tau tala leo ua fua mai le taimi. Wa laki le taimi wa tau nuu mai ei, ia le whātua tua i le atua sama utas le ai. O le tāua i o le tātou tala noa, ma mai ioa, ma vase ma pena, ma fofola i luma mea. O le atu nuu ina ia manino ma mala ma lama le le iai. Se manua i o le tātou atu nuu. E toi fo i le lo i le mea fo le no mai ei. The least developed countries of the world. Atunu ua siri o na tupua i mawala lo tele. Le tūlanga o le tamau a inga o i lato.
Talwailan lewa o ia tātou telefou I vai whanua ele ngangana peritania mo le teimi muli I le nei fo I aso tofi e te tau ai mataua le tātou o e vava ai le leia tātou telefou ia le anga e tāua lo tātou malmalama I mea o lo tutupu I le nei fo ia tunu ua tātou nofo ma vea mau tātou a inga lona lua ia usi mai le whafonga o tātou tala I vai whanua. I le ngangana peritania I le teimi muli o le nei aso tofi, ma le nei a whiawhi. In this update, severe bursts of torrential rain in Taranaki continue to cause issues with streams rising and flooding in backyards, garages and basements. Met Service meteorologist John Law says a red thunderstorm warning still over the region, although the system's moving east. Still with a few more hours until it clears Taranaki, but it is moving away from those areas. But it is, I think, still going to be a wet evening for those guys. Watches for heavy rain, severe thunderstorms and wind extend the length of the North Island with orange rain warnings over the Bay of Plenty. In Auckland, emergency services have freed a person with serious injuries who was stuck under a tree on Greylands Old Mill Road. And all warnings have lifted for the Upper South Island and an internet and phone outage has been resolved in Golden Bay. The Nurses Union has a new offer on the table that includes a higher pay rise. Health New Zealand says it's committed to reaching an agreement, and this offer ups 2025 pay for registered nurses by 2%. It will give them a total 3% lift over 2 years. The offer also includes 2 lump sum payments of $325 across 2 years. The last rejected offer was for a 1% pay increase this year and another next year. Accusations Health New Zealand doesn't know how its system operates in regards to telehealth funding. The GP Association says the new 24/7 service pays private providers significantly more per casual patient than GPs. Chair Angus Chambers says the issues around casual patient care, but Health NZ's defence cites enrolled patient funding. Health NZ's Martin Hefford denies it's a recipe for disaster. We do understand how the system operates, and the major funding for general practice is through capitation. These services are going to complement general practice provision. That's news. In sport, Christian Leo Willie has been given some simple advice from All Blacks vice-captain Ari Savea ahead of his test debut on Saturday night against France. The Crusaders' number 8 is one of 4 debutants in the 23 for the opener, with Fabian Holland starting in the second row and Ollie Norris and Duplessis Karifi to come off the bench. Leo Willie says Savea offered a few words. Do your thing, Us. Yeah, 100%. And yeah, words like that means the world to someone like me. So yeah, I'm keen to do it. British boxer Tyson Fury is being tipped to come out of retirement next year, with the Saudi Arabian power broker teeing up the Gypsy King for a third crack at unbeaten heavyweight Alexander Usyk. That's sport. Ojijojo Silili sama-sama yo bagtafa Ifaile mabaima Ole alofa Afai ai mucho Olene yolana Ya eiloa Wachala Oche Chota Selili Sama Samayom Tafa La Fai La Foyele
taea I ave o le la Nama chala lona funga Ua ulena Na le singa ma eia Te aia so uma Te whainga leo Ma oi a o tofa A whaila foi ele taea I ave o le la Nama chala lona funga Ua ulena Ma le singa ma eia Te aia so uma Te whainga leo Ma oi a o tofa Su fogo batu ko fia lo so ia pa ua tai logo I pule. Ia whaanofo file buai ma whaamuru atu ia te oi lunga le ala tele e na ua ngā Gagaifo Faiva o le atu nuu. Ia ma tawa lunga atu ai a tātou telefou I vai whanua mo le tei muri o le nei aso ia se ia o ria fo I tai au ile ngangana pere tānia. O le ua valu minu te ua te aile tu lai ono I le tautua mo oe Gagaifo Faiva ma le atau sevea I le rei fo I awa uli o le astofi o le whatawhiti o le tele o ngā ruenga. Patalo foi lunga o le apio fōlinga o le sunga ia CIA o vala tūlua le au pepe talo whalava balon se fōmiduia o JT ia vapea fo I atofo I pūpali I se fita talo whalava Jacinta Seve a lole se fōmiduia Sila na moli whamaya ia o TV supporters ia malo va tai tu faltato por kalambe ta ua le lau le loa ma sila fia fo ia le atunu le telo mata upu ta ua lo tato fa so ia matatala he fo I le avei I le aso ma le aso awai au ngā le tau longo e maua I le whatutua e tupu ai manatu lelei. Ia ma whaatino ai wha I unga lelei. Waila le tā ua tele o le tātou whalongolongo I a tātou telefou I vai whanua I New Zealand nei. Lea la o tā ua mawalo I ai. E tā pena I ai le tātou o tanu. O le a wha au peo no to ulu ti munga malolosi, hangi fo I le matangi ma le savili I au kilani nei. I le leisi wha aso, I leisi lima aso. No winga la. E o atua I le weekend ma le wha I unga le neiva yaso. E wha le tonu lava le talo le tau le asu lava. Ia mai ai fo I le tele o le suavai o le atoa I lunga o le ala tele. Whai tete la tātou. I le tūlanga o le wheta aloloa I ma le wha ngā ina o tā vale. A o le I tu malola le sili o na. Ma mawhati munga o le apa uia. O tau ia I le lo I Waikato. The Bay of Plenty, Hamilton, Tokoroa, Pasolo atu I vai a aina. Ia e whai asi wha le tonu le mea le ao. Ia I o tau, o le I tūlangi le lo le South Island, o le vaenga le siri o na ma mawhati munga I ai. O la lo I Dunedin, Christchurch, le Ayo Keriso, and le tūmalo Canterbury. Tele o tātou tangata loa lalama papa au ngā lului whale whasimanu ngā lului whātoanga ma mea uma o ngā luenga whapena. Ia, leo awatu le lapata inga ai tā ua telefo I mo I tātou I au ki lani nei. Ona toi o mai leo la utala noa I le tā ua tele se manu tātou te bankrupt I le whātou sanga lea na tēnei. Aia, na tau nuku loa, le whatuatua I le atua Samoa o tasi. Le toi whaia loa mani tātou loan, ai wha wau loa le mea leo le tātou aisi whaatamali. Oi tātou te aisi whaatamali I, tātou te aisi whaatamali I a tātou paanga. They are donor countries like New Zealand, Australia,
the United States, o isi malo Europa, o i lato umolo iai o lato ofisa o ampasa I tolu, Japani, o seira, ka koe ofo ia seira. Japani, Europa, o le mea le nā lena tātou wolai nei. Ai a le sao I matau o Samoa lo o lalam papa au I fafo. E ese mai ai tupe ia watu as grants from our donors to help with our budget support. But the biggest income came from the people of Samoa itself. Mai tangata Samoa. Dena e whatu lau tala. Oa uma ia le tūlanga e maua mai ai le tamau a inga. O se atunu polo na lau ele po a lava nisi minerale ma mea whapena. O le a seta sili o na tāua I so o se atunu o na tangata. The biggest assets to any country are its own resources, is its people. It's people. Whatever you live city for Maori. Te ha, te mea, e tangata. Lale me siri o na tāu atu. I tū maanga wha Maori ma lo lātou fo I tala. Wha so ino le lātou. Tu ai ngā whale tangata I a Maori. Whemai. E tāu o le tangata. O le tangata lava e tāu. Lea foi la ua o whaasa o ina I le maulea. Nā le mea tāu o I tangata. E mo I ana watu nei a tātou tupe ma grants fo le toi tongia. Ai safi so soani le tātou budget support. So soani le tātou paleni o le tātou paketi o le ise mea o tū le o le mawhai o na tātou toi ai tālafu, o whaasā tātou e whale tupe te tele o na tātou toi ai tālafu. O te tele ai tālafu a o le mawhai na tutongi. Mea lale nā avea ma mautau ave, ma le au tū o le launga le whātuatua I le tua Samoa o tasi na tau nu uloa whai, is to revive the economy. A tau le mea nā e tau le revive. E tusa ma le Parang vole ta o le resuscitate. Le fa ile me vole le mouth to mouth. Le me vole pe o makapongi le kangaka. O pongi sa o makaponi. E tango lola ele e te tala lona ngutu. Ai e fa manga I ton. Ai feula ai lomi lona fatfata. Ma lomi foi malonga mangafa. Ia pere wa kau kei ma kale vo le tu nga mela nai pe o fa olanga vo le jump start me o jump lead vo le fa o le cavale no le mela na tu puli economy Samoa o ia ko kali o le fa kala ku se awala fa ngo fie vo le ngo ki le me ira ori I ngai mo era go aka agora foi mai Fai mai o le o fuola ko ngā luenga. Ia fuo ko ai kāra fu me inga fai. Tula kara pepelo I so. Era fari di ia me fei kere me se fei me yake. Vai fa matala sa o tulawa. Le tulango iai. Tau te fiu, tau te ta mi milo makami masai step solo. E fai le mea, this is the truth. O le tala sa o le mele wa vatu. So stop hating the truth and stop trying to block the truth and make excuses. This is no time for any excuses anymore. This is the reality show, my man. This is reality. O le ala reality o le mele lentale lo na e le minsta. O le reality o le revive. Whaatei. Toi tau whaola. Toi tu i eise mana vaola. O le mea lan mana vaola na whain. Ngā e lako e voile
e blow ia i le ola. Feula ia i le ola, ke le wako suck out le ola le mea. Oia ko mai e suck out le life o le mea, a le ko fai mai la ia, o ko mea ia le ua fai, le ua fua mai le vai kai mo le fast. Ngā mea mahalia. If you truly understand the narrative and the real meaning of such terms in the economy and what really happened to it, ele toi mawhai ona toi wha se ses tangata lo mawhau. Pe tau wha valea oe i lato mele na whai malea. Lea o tātou tilo atu ne ia i le sa onga le te leo le pi onga le sai step solo i tangata. Pere sa onga foi le luaku i California. Era tua tau i Oregon fa solo tua Utah ele pi o tasi ala wala sa olava e te alwa. Ale le leila tangata e fa ala o e tautu ni moe ai i le alu lau ta vale awa fo ele ni pi onga. Na le fa sa oa ai tulo vai lalo o le apa. Ile se lau maila, ile se lau luas full maila i tula. E ke lele a kua inga. Whapena umala le mele. Wa tātou toi tilo nei ma wha whaingo fie. Ana wha manino ma wha malamalama ma taupu nei. O le economy ma le tamau ainga. A le fasili tele ala. O whea na sawai le tele o tupe. Na whasosoani le tātou budget support. Whatasi ai ma le tātou foreign reserve o le teo ngā tupe le nā. I atu no mamao a Samoa. E a apa e ai Samoa. I ona taimi puapua ngā tia. Ma wale tango lima i whai ngā isia wale ia. Ngā le ai al kupe. Ma ai ka lafu mai kupe. De ma whaina tutongi. Didn't have the capacity to pay. Alale mea o le ai se capacity. Le ai se malo si angem whaiona toi tongi ai talafu. Ai sea. Tasi ale mate se le whaasosoa ina o tupe mō le manuia o ati nae. Kere lale mea o le olongi aki ngai. Ai o le ai o se tupe to tongi ai ati nae. Whena sa wai tupe ia. Sau i le malosi o tangata. Valu se lau miliona i le tausanga. Where did it come from? It came from Samoa's own biggest assets and resources. It's his own people. O ona lava tangata. Feme e ona tangata. The diaspora of Samoa all around the world. In the Pacific, into New Zealand, Australia, Hawaii, right throughout the United States. It pours over to Asia, Europe, China, Japan, India. Wa so le lalulangi il melo no foi Samoa. Le lato sao la lea. La fotupe le aitau malele foi pea. Le ala le umi e no foi le Samoa i fafo maola o mawalon soifua mga lue. O tupe la madai la foi. Tupe ia na la fotu e fe meitu le pa malawanga le. Le se manui o Samoa va vai le ka ol kau fa le. Le se manui o Samoa o maua mai ai. And I remember over 20 years ago, I did a crash course on the international remittances and how it plays a role in the economy of Samoa and the Pacific. Na o uina ia umata watu ile atunu. Le tele o le tupe e lafo atu Samoa. A umalau le whaali liu le international rate. Tala le tupe ile malusi ango le tupe Samoa, Samoan's own currency. A le exchange rate na e nofo ile whapatunga tupe ta o le foreign reserve a Samoa ia tunu i fafu. And it builds up throughout the years.
It kept building and building and building. A tau no la tupe o. Le fai mai na o le tātou a inga lava e manui ai. O le matua tau whaavale ma le se o le mea. Tai pōgi sā ai le atunu. A pe vale Samoa. Au sau whai lau launga le aso na. And this is almost like 20 years ago, or even over 20 years on this platform. E lunga o le si ufufonga o Samoa. The Samoa Multimedia Group. E whai lasi umi o le. O le marusi anga o le ngaruenga wale me tautu o le na whai nei. E whapela e watu i le tupe o luane le to ina male o le matua tala le tupe o tulo le whale whai mai. Ia waku le se lau ka la le whai mai se kako supo. Kako supo kupe. Waku lau sufu ka la nga le lamu ma E ta mi milo le maketi e o i o le Sims, e o i le Bluebird Lumber, e o ia Frankie, e teu le tupe, e fai whatau, e fai whalawe e whatau pusa apa o le whale. O le toi whale lei o le whale, so se ngā ruenga, so se me whai. O tupe lava ia na lafo mai lea e whaunga. Mai ta milo ia I malipo I ave le tapa le utu le pensini ave le fale nsini e sui le pau sui ane lea mea sui ane male lea komu le mea leli. O mantua e neile matu tava le Suzuki ma le Vauxhall tonga tava le Amerika tu wai a fo ia na whaile. They were built in the 1950s and the 1960s. Ia whai alea sole me se tupe whai le tavali, look grandfather. Na vera ia le whai. A watu whai toi a mai. Ia, toi whai whaafia, ai alua ia kupe skoi. Whai mai lo mal tala so arko, lesi aso. La li le meri o le vea o le anga le tavale. La le mai au koe ave, la mai koe ave, koe vai. La le mea le pātanga le mea ngā le anga le kawale. Whea mera mai kala ale ngisingi ye. E mali o toi no le laka o mo le tavale le. Whea mai kala soalo. Kua whai so o kere ngā mea ni. Whawhia ngā wakul ka wale o le laka o mlawa ngā le. O le maali o le leito in. Ia le mea lana whai. O le tupe, le tā ua tele, o le whao ngā ina o le tupe. Sao ngā tele le malo, e o mai lava I le aso, o ta ngata o Samoa lo alala ma papa au I whafo. The international diaspora of our people have paid off because of our huge foreign affair. It will take 15 minutes, 15 a month, if Samoa is ever to be attacked by recession or go into recession or inflation. We have enough money to take care of our economy and our people for the next 15 months. Te lele tupe. Pe os fo ia fo I tātou ni whalawe ma wha mai. Ia wha pena fo I ni mala wha natura. E whaleanga I nai o tātou wātina e malau whanua. Se fulu lima masine siri atu le tausanga. O le ama whaiona a apa I Samoa. I lana foreign reserve le nāma lana tupe o leo teu. E whaanganga mō aso leanga. Le nā? Lea la. Leo mea le tebile nei ere I whaia leo. Le whai lea. O atu lunga I le 5 le 10% le malosi anga o Samoa leo o toi whaatanga mai a ye whale tupe te tele o le atu nuu. Ia o mai, le la o tawa nau mai tātou e whale tupe te tele nei.
O mai, o leo mawhai ono toi whai lau tau ai tālafu, tau no ngā tupe, leo o wawai atu, o umana test o tau. Ua mawa lunga le tūlanga i mawhai e o no tau. Toi no atu ni tupe mawhai ni au tau loan. We have seen now the revival of the economy, and you have lifted the percentage of your capacity to be able to service those loans. Wa tau si I mawa lunga le tūlanga. Ua wha mauni ai e mawhai o lo tau toi to ngia ia ni loan pe ta 5 miliona ta 6 miliona. Ta ua tele le mea le nā le o tātou wo o ne iai. Tupe ia e lafo atu e Samoa lo alalam papa au e fafo. Wha au popolo iai matangata na wha amnia ina mai. Wha amnia ina mai I ngā ruenga wha vai teimi. Regional Employment Scheme. Okay. Le nā leino o ne ilunga I le. Toi titi a valu salau miliona. Wha popo iai maisia tātou tupe na maua. Lea la na wha soa I nei. Oi, na tau amata I le wha soa o le talo le tupe. Tasi tesi ma le 2 piliona ta la. Mo le taimi mua ai poloka mai lo le mea o le vai le kalo le kupe. No ti e loli o le mea ina. Ia lau toi o mai nele malo tau avelea. E tau wha soa ma tau wha ilo mai I a lātou ana batau ia le tūlanga. Ana wha pe pasia le talo le tupe o mea nei mātou te whaia. Ia wala wā le talo le tupe le nai whai mātou ana batau. Pe au ina wha lawi loa I le aso sifun ma le wha. O le māsina le nei. E rao mai ala, ia lea, a pe mai lo. Ia o le mele, ma le mele, ma le a o le tala atoa na o le tupe le na le pasia. Ia, e maanga ia fo. Jacinta Tomasi, I love Radio Samoa. Jacinta Talava. Ia, o mai la ia leo la utala ile. Tala fia leo na mai nei. E tale wha o le afiafia nafi le asolulu. Ai tau nu ulo ma le lipoti mai le tātou ofisa o le komsina o whainga palota. Ne fionga le whaasina I ato le Ford tu ia filolo John Stanley. O tu nei I le iwa se fulu fitu afe ono se lau valus fulu ma le wha completed registrations. Le stala ua uma ma popo le lei, ona whatino. A le whale lave le toi nei, a o tai au I le whātai au, e tāpunia I loa, ia le ofisa o whainga palonta, mo le mata upu leo le stala. Toi se fulu I wafe, 5 se lau fās fulu ma le tasi. Ia tangata, lea lava ele I le stala. Nangawinga just under 20,000. Sfulu iwa afe 5 se lau fast food malatas is still not registered and not completed. But registration closes tomorrow at 4 p.m. Ya na vile atu ane. Atali mailo uso mai o ina le gym tolu tona imato. Fatu mulia, tautu lei, le laina umi. O le mawhai na maua se hawa noa. E a ngai atu ai te tonu e whatino. Le ta ua fo I lai le. Au le o le whagat I le asontai o e tapuni alo iai. E tolu I tu malo ia. O le alawa e whaalongo tata ma le usus tai. I le tau wala au atu ma le tau whono. Ma whaaloto tele ma una ia le anga I e whai palota. O I tu malo te tele nei. E au fia ai le I tu malo o vai maunga le tolu. E tu sa ma le lua afe. Tasil se lau. 5 ma le lua tangata lale le I o lava I o e whai le stala. So atu ai ma whale ata le tas. O lua afe,
valu se lau ono se fulu maltas tangata ile yo e whaile le stala. So atu iai malei tu malolo tolu nei, fale ata le tolu. Lua afe, lua se lau, fitu se fulu maletasi. A onisi la nei, oi tu malo, lea, wale otoe, ele otoe to tele ni ala to palo to toe, le lo olo iai ele vai monga tasi, vai monga lua, i lo toe ato se to se fulu po laloifo, vai monga fa, fale ata lua, masanga ngatasi, lato umane, o le sili le o lato umane i lima, o le sili atu le te tasi le afe, te tasi le afe lele i anga i mai whai lato. Le pau i tu malo le atu e laloifo le, o le se fulu, o le tu malo lo te whanga. Ioe, tu e to o fitu ata ngata, o le tu malo o lo te whanga. Talo whai, tā punia i le aso atai au, ia le lola pālota malava ma le lesta laina, e toi whātino i le tā, o le itu lai whai, le fiafia tai au. Ai, e tapuni ia le whare pālota mō le stala. Au le aso fo i tai au, ia tātou te patipati ai. Ia, o tātou uso ma tu whawhino le o lala mpapa au i Amerika. Tu sal na o le aso wha ia i tātou, o le aso tolu le na i Amerika. Aso lima tātou i le aso tonai. Ai aso wha i ai i Amerika i lona aso whareile. Wha ilunga ina. America's Independence Anniversary. America's birthday, the United States of America. The 4th of July. Ia ole whailunga ina le nā. Ole tūto tasi ole malo o Samoa. O io Amerika. Samoa. Le ai, o Amerika. Malo tele o Amerika. Ia e whailunga atu ai fui ma aso tau o le territory la tau ia ma tuile ma manua. Atu le wha malo. Ia e tusai. Ia ma le tūlanga tāua. Lea ua a ngai iai. Whai mai ia le tala alo lava le atou sevea matungo fia lava le polo kalame me fau lea ua iai a share atu lau polo kalame ua le aiso uata aina o le link o le YouTube channel o lo saua i lalo pe aisea. Se o bava ai po i tangata i e whaima poloka atu e am. Kere no po i le iku. Po i le a lope re ngofo mosi osi ia. Ia i ngō tangata pēa o ina. Na share le tātou por kalame. Ia ai e moli atu le nganga whaftai i le tātou tunu. Ia sa o le whamaiche. Ia what is happening. O tātou toi polonga i tātou, ia i tātou lava. Upu nao le pese sa o tu sia. Whatasi mo le uso ia sila the man. Lea ua tau langi e lava ma wha me melo i ai tangata. Ma pepese e tawalunga atu i aila upolo kalamba i lea fia finei. Ma o tu whaftai fo i lea vanoa na wala umba i le uso ia sila the man. Ma i le ataua. Sau tā sa wha i lalo. Ma tā tilo le ua o maua le fati. O se pese o te mana o e whailonga i le ono sfulma le tolu tausanga o le tuto o tasi o Samoa. I le maota o Samoa wa o te loa foi. O lau fionga e tuto o to'o e tai le aso. Ia e whai mafonga le konsula o au. Malona au ofisa. Le fono fau tu a Samoa. Le vasenga o whawhiangainga. Le maftanga whai fi au Samoa i au ki lane. Ia e maise foi.
o le whaalapu putonga o tai o le Pasifika, o le watu le iai. Toi tolu vai aso, tātou wo o le aso mua o le masino yuni. Ke lala na masau whai ma le uso, matusia upu le pese lea, whātatau fo i ngase o malo lo o tātou whenga iei nei. Nai ei le whaupunga le nā. Tātou te le toe mana na o ma tātou toe fia o i le polonga. Samoa tula i maia ma tātou fifi le mu. Ia toa le tai. Samoa lele mai ma mata mai. Ma tāpua. Ia, wha umatuari ia le tautua i le nei a fiafi. Ai mo o to uma na i ta mamtina matua le au whingalwenga le tua i whata whaitaulanga i fia. Via tele lava le nei a fiafi. Samoa i ona tūlanga maupu e i tafo i fia o le lalulangi. Mātou pa i atu, ma whātalo whātu, ma whātō whātu fo i ate o le nei a fiafi. E le tala vole le mātou to ina. Ya la vea levi le telo tau sanga toi ki maila uli tio whaalongolongo i lea vai aso. I le pāu o leo leito ina. Ma le tala whaangongo e matua i tua atoa. Wa pengi e iku a kole i kou whale ma le kou whangua. I le vai taimi e wha matala e la vea levi. Whatasi ei ma le toi ina o fuyono whai uaso. Ia se whaangongo. Ma le tala e wha fefe ai oi. E fiu lau ta mai toi wala au mai. Sori, lau se mai sa uipo vai ia wa o le paipa e tui fafu. Ia lea la wa fai e ilo ma fusuanga ia la fai i ma isi o uso ma isi tō wafini. Ku oi lunga alu e mai lipo vai o oenga ka umilo wingo. Nobody wants to move again, eh? I remember my uncle Lavere Levy and also Fuyono Fai Uaso, the king of broadcasting in Samoa. Le tō whāsa ia tō ina. Ele ni tō ina whapea na skolosipi ma le leia onga. Le tō wha mapo lea sa tausi ei lea tunu. Ma le whafonga anga lea tunu. A whai nei fo ima whiu wa i leo fo i lele. O le leo le whawhawhingi, o le leo le koinga, o le leo le lomakua, o le leo le kenge. O le leo fo i o sa kangi. E matua matai tia e wai maniti o tino wa e wafe fete lo urua e fefe wa le pala ai ko alu i fafu. Wa pongi e sauloa ma le wha ngongo wha fefe ka ngaka anai to i ina talo whai o whai langi fo langa. Anai te māma tutua o le atunu ma le nei au nanga ma le nei tutua. Ia whaftai fo i le tua. E le ngata na maua le awanoa. Whaawawai le taleni ma le ingoa fo i le nei a inga le nei ngā luenga. Ia, e le fo. Ai o le vi inga i le tua. O le wha ngā ino tātou tangata. I nei wala aunga. O mwhai ai o na wha wau. O le tunga mau o whai i langi le fo launga. Ai o mai nisi. E tupunga mai le leina toto lava i o tangata tautua. I lea fo'i ngā ruenga ma le nei tautua whātau waa whaale a u au. A wā le whaafunga anga Samoa. Ia, mwia tele ngā ruenga o lo whai o le sifpo, nisi o lo iaipe i lunga o le ala tele. Ina ia whaitete, ma ia to apele tai fai mali e lo sa se e tau no umal manuia e lo mauta tate o ai mo moli oi yeah, well folks, our people on our platform, the Facebook page of Radio Samoa and also the YouTube channel. Yeah, tatalo ina ia manuia o tau. Yeah, fa pena foi ngā ruenga lo whenga iai, ma lo longa ni po. Ia fa pe fo I tali ngā sua ma o si ngā taulanga e mo. Moli ere vi inga ma le whaafatai I le atua. Ia o lona anga le lei. Well, folks, that's it from me. We'll catch up with the final day of Gagaifo Faiva tomorrow.
And then, of course, everybody goes home for the weekend. But for us, we'll meet here again on Saturday as well for the finale of Tanuava. I leave you with one of the songs that I helped to co-wrote for the 63rd anniversary of the independence state of Samoa, 2025, at Maota, Samoa, in Auckland, New Zealand, with Sila the Man, with his vocals and beautiful sound. Well, that's it, ladies and gentlemen. Those are the stories of our people today. O talana o tātou tangata i rei aso mō lātou winga mā mionga ma mea na whai. So fua, alofa tele mo oe, ia manuia.